Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina i so ostangata. Au e fata pena i mono tuwa e seatu, siaki mua mua o pepa balanga i da malaiva ane de tele. Ona e anga ine ilo tutau wavandi, o lo o yai de tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i the security. Ona e ulu whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e i le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta lau mo whanau i lalo se furu lima watu sang. E paulawa le mea e te whaia o le tutongi online o na whaani leo lau City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vahenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu, le whane yolo airport VIP ko. We will not hide. Farmer Losi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Hey, have you signed up with BluNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BluNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BluNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BluNet today. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. Soi fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nail mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha.
lighting solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice.
Fama whaafeiloa e o wholofa ma whaatu lima. Whaamalo atu i lau tāpua inga Samoa i le nei vaenga o le afiafi na wase furu ma le whaa. Minute wa te ai le itu lai whaa i le afiafi o le aso lulu le nei. Aso lua se fulu o le masina o me. Lua fi lua se fulu ma le ono i lau sāvalinga ma lau sāvalinga Samoa. Le atunu peli. O le atunu ue mita ai. E lanu lau ava, e tau mga whau, e tau sa fia o na tangata. Ia po a fo ilu i tau, me se fo o swinga. Ia e le mawhaia o na sui ai, whaamatalanga wa umo na tu ulopua, e whaamatalatala i na ilo tātou wa tunu pele o Samoa. Ia i le nei afiafi, i le susuru malie o le la, wa la talata fo ina fasifo le tautua le la tau ia ia matou ini usila debe se fo o se matou ofisa autui au kila ni nei manukau ia i le aso fo le aso manino le aso totoa i le anga le leifa so lo tatou tapa usili le langi ia malole ona sai malole nga lulue Fatalo fatu asia tau tau au na masani ya fiafi a mataina li tātou por kalambe mai lava ia songa fua se epa ia so tofi. Se taimi foi ia ona so ula leo le fau wa le to ai tau nu o sunga le a tau mo foi. Ia ma faa popo tuai taimi o le tātou por kalambe ala i le faʻasoa ma le tautua. Ia ai ve ia lo leo fa tau va ai fa ta lofa ma o fa fei loai. Ia tātou muti tala i lunga o peau mangaru ngalu o le ea o tātou murumuru au foi mili tino ia awa se faʻasoa awa ni o toʻatonga o mata upu o loo laua lunga i le ngata o lo tātou watunuu i Samoa ia atunuu foʻi o loo maturonofo ai matou ni usila nei au se talia Amerika ma so se tafala nei ke lope ia o amai o le nei afiafi i le whaasonga o ao ma le atu folasa. Ia a wale a hitu o le atunu ma le hitu o le atunu. Ia ma tu saute se sifu fo i masasa e la tau ia ma lo le whaato doa le lilo maiava. Ma lo fo i le tautua ma lo le pale. Ia ese a tātou ma tātou ngā luenga ma o tātou tiute. Pei o talo do ina mazania i tofu tangata malana ya tia e le aso ma le aso. Po o lo faiva o le ngangawina o le vao, po o faiva o le faa e ino le tai, po o faiva o le fatu a inga tausi faa loto i fale i le aso ma le aso, po o faiva foi o le fai ngā luenga ofisa ma so o se ngā luenga langa. E uia he taute ese, ae e ala e tasi ai le maunga yolo. E oe. O ngā luenga uma e tau tuai ia o tātou ainga e tau tuai nuu e tau tuai tu malo e tau tuai atu nuu ia e kālesia fo i la tau ia e ala leo te fiafia au te whaatalofa ma o whaafei loa ia tu mau fo i le malosi o le fiafia ia e tau tua mga lue mo e sa moale atu nuu pele ia afe maila o whaatalofa e kalesia fia ma feo yo le tala le lei o loo whaafale le malu i lea whatawhai taulanga ma lea fioanga le fo inu ma lea tunu ia e tau aso le ipu vai e tau o le ipu vai o le ola ia e longo puia li i ma launga ina ma alanga le salamo ia e mese fo i o le wha o le tanga ia e mese fo i o le hola e whaavavau o me umalava ia awalo tātou manuia atali ia whaatalofa lea mo whaafeiloai. Whaafeiloai whaapitoa i lusu ngā whono e kālesia e whakasā whaapotipitonga kerisiano. Samoa ia i malua o loo whaia le usu ngā whono i le nei vai aso. Ia whaatalofa atu. Le au usu whono maru ma maitafa ese o le kelope. O whea lava le te usu whono atu ai po Mako ingi usila ngei po Australia po Amerika po Hawaii po Amerika Samoa po le vasa Pasifika po fea lava. Ia whaatalo whatu le usu ngā whono maman. Ia a karango i mengi usu ngā whongo e muri mai do wha lea nganga ai kau ke karango i meo asinga. Ta fiola e wai
fia isi kanga kausu fongo ia wa e breakfast le size 2 e lunch le size 2 e ivi mai e saure si size 2 e palasi mai de si alanga fo o le nei la mai le mai ale le ele mai ala va vasa sui ma le ivi foi o le isi fo ia langa ia e me se for ku ala o vai ia tau mafata tau sa mo a o le alua tu la tau o le lawia io ia mai le moana a o le alua tu o le tama o mo pi lima o kai le na le to e ano se si moa awa o le talu ia o le tau mafa ia e ma tau tia melea fatalofa ma fa fe loai ia te auto uma ia nisi fo kalesia o faini usunga fono ilo atu ia po alava tu langa o lo fe ngai mo to kalesia ia fa malo le pale atalofa ia isi mato maftanga so fa tasi o fa fe ngainga fionga ia padele tai fono farmaiko ia o le sui tai fono o le sunga le fa fe ngainga ia tuinga mala Filemoni marfretua o le sunga le failo tusi po le autus tusi o maftanga so fatasi fa ngainga o Veren tole foa lavea duilimu sala que deu sua forgoing Larry lavea ia ai mai se o le lau mamalu fa pena foi ia le fionga sunga sea ia o to ina pensiona ia me se fofa fa ngainga fia o e kalesia ese o lo itu tono maftanga so fatasi a fai fe au ni usira dei a au kilani fa ta lo fantu mo o fo lo fantu ia so ko fo le tai o le maftanga so fatasi fai fe au Christchurch la to wa nga fu se malanga bo lo ai so ko fa fe ngainga ia Rev Makesi ala timu ia ma le tau fo maftanga le fionga te fono fo futua le ua ia li o tu mua Joe Smith ia ma le tau foi pulenga malu ia te lo foi o fa ta o wale fono tua Christchurch fono tua Wellington ia manisi o fono tua SS mai tau atu i Melbourne Sydney Brisbane manisi o State pe Canberra Perth ma to uma ia mi se fo America fa talo fatu ia i fa afenga inga uma lava e kalesia fia me se fosse o foi au se o tama fa le nganga basta fata waita mo fritua melody ia o so foi le tama to inas malolo manu malo se mato kalesia basta Eric po ton vasa manaya Eric ia po champion ia one nickname ngar ko inga silfia mato kalesia champ atalo fatu ia ile sofa manumalo Yesu Keriso 19 talo fo yo se manto fo ministry ai me se fo ni so kalesia talo fatu ora sulu mana sulu ora Mary ia ora laise fo ilanto me se fo ora Peter Matai ia mo uto uma o ilanto e tu fa pulu vanga ya la le talo ile nganga o le tua ina ia feliwa ina fa mai de pese se tasio kalesia ole e mana le tatalo e li wai po yao e li wai fai ngata e fai ngofie e li wai le fa no le fia ya fa tele o tangata tatalo o ma fo ya onisio e kalesia wa ko fo e kalesia ma la to prayer warriors ma tama fo yo intercessors o ila do e mai se fo yo tamama tina ma tua o ila do e fia e fai le fai vale o le vai su talo ana pongi fata lo fatu ma o fo lo fatu le matanga de nei por klabe ma lo afua ai lao o mau ai leanga le lei fa so mai o lo tatou tapa au sili le langi a ma lo le ono sa a ma lo le fa to ya a fe lo ma fa ma lo ya tatou uma pe ke fia nei por kalame pe ke le fia nei por kalame ai o le me fa eu mata ona io vole me fona ve ese na pipi ia rungo telefoni mai mo mai fatalo fanto yante oi fa pito au ngafa sa fa aftai yante oi le wa mai anga subscribe le tatou YouTube channel oi le te sharinga le tatou proklame oi fo ile te ko meni fata mali
e te komeni mai tusi mai mamalu e ka kai mali e fani ala e lunga le lenga ia whaafteitele i le whaongaina fo i o le tātou ngana o tātou Samoa se o le tātou ngana e onge roa e ke kaukala leanga roa mai palau vale e tau mai na ua onge lau ngana ai e mawhaianga e re fia ane maanga ia yo o whaitau atu fo ia nei ia ia nei nisi lai sai a o le sai lai au mai so le mo kwa maanga ia na donu lava Carl, can you keep an eye if we have a press conference from Samoa? Yes, today is the normal day for the press conference. Edward Jr. Lominga, thank you, sir. We'll keep an eye. Say mole. Yeah. Well, lang o tatou wai on lole. I think normally you're 4:30 pe. It's normally 4:30 or I say tatou va yatu. Ia pe on mai lole tatou langa le ka whakalikali ini so onga mai ona inisi o vaenga sa tatou turi matai. Ia hopefully mai se update o nisi o vaenga. Ia ai whaftai whamanatu mai le la ua whailo atu le sunga ia Carl. Ia e keep an eye ai le taimi e sau wai se tatou whaalau loa so awalai ka pole au te pole o le ai te lunga o le tatou o le ai se wheo i lau mai po lunga o le tatou YouTube channel ia po lunga o le tatou Facebook live ia o lai se wheo ia e kolosi mai loa pe amata mai le sau noanga le whionga le ripane mia ia le fuwa stand by e le tatou producer e ui o le Filipino o kama ia ai o lea ua umana whai atu ia ie pena, so keep an eye, just be on standby, please, Carl. Ai to foi mai tatou fa maloma fa talofa fa tele ya te auto fia fe so fa time fa malo ya te oele te tai de porkalame pe ke ka ya ke au ai le mafainga ave se alo fia marka makapea ona te fia fai tala mai pea ile sa o le leo me yo te tala noa ma faʻasoa tuai ma sunga ya le ataua a fai o oele na malo mo faafte ya tu faafte tele i lo sao ile nei porkalame e fai o e mase tasi e whaapopo ile numero viewers i lunga Make e te fiua e te lafi e te fiu e te lafi e mā tila e te fiu e ke vai e oso e halo loko mai komegi ro fai ro sau kara leanga i ngai vai rone wai no fono lea omi mai mai fai mengi kala leanga ia te a uma that's okay kasi lea pese se ro fia ia so ka onga that's okay, that's all right, stay in there and fight for a vai la le patu i o po kam okay all right so fai mai pe o ia a wete po le voa o tatou vo ila tu ala lo mo tatou ye e ke ro fu ila ukala e ma fuanga pe ye maka ukia se ko mengi le anga sis o lo walu fu e reply fu ya ya e vai o lo ko mengi o mamao nga fai mai anga le la ka ya o le amakanga ai ma fu na to va ia pe o lo walu fu o e ko reply ma ko mengi fu yes don't awa lava ni fa pasi wa au tiro tu fo ya mo wa la uva ai ya tu fa to nuina ta to producer e ta wa ya le ngole le ka fa vale me ya lunga ona polo ka le makiriki ai o la au tu wala au ai ke ko e kango fu ko reply ai ma si fa pasi na fo le tatou tala le o te fai atu so o lava e le o sa upo le tala le si to ina e le o ta i fau uma e o e fe ai ia e le o ka i fau uma e o mai e fe ai e ai lono winga e tau te le tutu uma fo i nei me o ta e ia ile si ta i fau e o mai o lai fa malo mai mai vai ya le fo kwa sa wa vea ia mo gor ka ma wile le ke ka kor ko fale ke le lo a la ke fa wangi ilo lo ainga
po o matu te mire wa ela tu fa va wa e ke ile le oso re mai le ko kia e ku va mai le ai va ile o re mai le ali ta ifa ele o la se fe ai le ai o la wa oso e ka la wa ka oi la wa ka ma ko mai le ya le fa kwa sa le le o isi ta ifa e o e fa ke ai le mora makafefe ia kaba fo ia ki nga e fa fonga me nga wa pasi mar farole ai nga le ke ile mai le o vale ai ki nga wa ko le fa le wa pasi ai ke fa longo mai ya wa kamaranga kama o vale le nga ia i fo ila isi ta i fa fo ile le e o ona o fia ai tamang ola o mai ya ola kangi mai fa mai ya e te isi nga meo ko ila ukanga ila we vanga si kongi mai ma e awa fuala le mai maua te mi tau te tutu wa i fua i etu inga wa ole nga a fai mai yare kala leanga ya it's okay knowing e ma fuanga fai mai ona e ile afianga la wa ilo na loto e ile afianga la wa ilo na ainga maybe wa mana vatu ele se me ai le tina ai nga lainga o asiata mali atawa ruma ye karo vai la ye ele o foi mai la se kala ya o nga sa ma fa fai me se kala leanga ai ku so lo ma fa pe se ala wa ilo ko ru nga o po o ar melo lenga mela le o te fai e doi awa ne i faa pala ina i fua lo ma fau ma leanga i fua launga ngana ona walanga e kasirang kala la fa me alela e ko mingi fu ma o ya nga adu ya mama awa ka ko le o le fi le mu wa ko tu ma fa mai la ka mo si ve vai nga wa les a dalo fatu io malo mo le si va mai asiata man wiel por kala me mai papakula o ka e ka ima ngai papakura ya o mara tuaila ye na tasi e na le si fala inga Samoa man le na tol Pacifica Island Taste airport le so ka fa nga Pastor James Martato nai papakula le masanino la tu fai mai ulai va pu fa lua ya fatalo fatu tatou sponsors, major sponsors ma tatou company lango sua. Fa afita yatu ai tatou tele i o marolonga pe alu i Godfather. O le fo i ai va yatu ele i fai mai lava tatou update mai Samoa mai le fionga li pandemia tatou fa te isi. Ai so wa fe mai mo molia tu fa malo i tatou company lango sua. Tatou fa tali malo le Moatoga i Samoa mo molia tu fa afita tele la o fionga le pulisili. Lau fionga le whaalolonga lupe matasila le au anai. Toe surusulu waa mari tātou mari wharitua ia ngawhitasi le fionga e fui maono. Ia mari no whaalo mari au whainga runga mamandu. Whaafta iatu tātou tautua mari tātou awa noa e whaipa anga whaatasi. Ia mari lango suaina o tātou porkalame le aso ma le aso. Awana ngalo mea fale anga ta malo losi kama ngai karikariar ku ai nga mafa male heavy duty le ikako tasi lava fale e te fesili ma e susu ia nga o mokonga mea fale so se tu ai nga o fo tu langa o e malulu ma fa toto ngaina tele nisio tatu o loa o lai fa pe o ele o mau le motonga ai mau le motonga pe su ia ele ngata ina tatu fatan malo ia tatu fatan malo tatou ia le tatou Moatoga lana foʻi e maua ioe ia e isi tatou potu na ua avanoa mai tatou potu pe 5 isi tatou potu ia ona sa ia se au malanga na faatatae malanga atu ia e peitai ona o nisi o tulaga le fetaui ia ngase foʻi o le tino manisi o i latou ia na ua le ae o ele e ngaugaua mo le Moatoga laua kaimigei rush lo ia taimi ale nei pala lo ia pe ia na ia na ua vanoa nei nisi o potu na ia ia mo le sisinga fu or manga ia lakalaka right in town fa te tele le tautu o mla unanga le Moatoga SMI tele nisi o tatou o loa na ua fa tau wina le tatou SMI
ia ele ngata le fausi ina mo te malawa ai faʻasoa e le tulaga o fale faanei ona po kama foʻi e steel framing kama ia fiu ma fu e lulu ma ile ko ila kama ngai le ko paralasi la rung piriki fale o mea ia tulaga foʻi e faamalia loto tau ngofie affordable ia ai umi atu e le pala SMI te mau ma te le nisi o tatou tautua ia mai so tatou au unaga masani digital ia ma le tatou cash app staimi foʻi o lenei vai aso mo foʻi se avanoa tatou te fesota atu ia i le tuafine ia flow ia aua voice tatou o toʻatonga ia ma nisi o tatou pe o WT lawyer mai Brisbane au Sitalia ia ai mai se foʻi o nisi pei o le Tasi Market ia ma le tatou Pacific 40 ma le talofa voucher tatou o malologa a foi mai fa felo isunga ya le atau ma se ka ko kari e tatou fa tanoanga tal lima lo no winga ai si tatou fai ma tatou te pat ma va ai pe what they so tatou press conference ale fionga le palmia le taimi mutustala tatou malologa SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. a fio mai a
ilo ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. Au e whaata pena i mono tu wa e seato, siaki mua mua o pepa balanga i da malai vane de tele. Ona e anga ine i lo tu tonga vandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i le security. Ona e uno whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua mua e te tau nuu mai ai e le aiso na te tongi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena i lau whai ngāmlanga. E sili lava lau ainga monu, le whane holo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Jamie wati to e luas furu minuto janali tula lima. Ia e nei vanga foi. Ole a fiafi. Fie fai lo ato le ua to ai tau nuu le tatou studio. Ia le sa fo lau mai le telefoni o le vai nuu a polim o ia manono. Ia sunga le ataua a Godfather. Ia nei vanga o le fiafi mano ni se fo monu ia. Se fo monu ia siaka. Fie o whangwha kasme mo o nge kaimi. Oi le wofa pipele. Ia le sifi o ka Afganga ia o kai fo ka pokalama ia fa fo mai mo mai Samoa ia ka lo fa fena ia ma lo fa tai tele ke lo la va vai e matua e fomu le fusi o mona la uti lo do a blue necktie yes suits you pretty well it is a lango HPP. No. You look like one of those top CEOs. Donald Trump. The Apple. Google. Maka o kia so. Au ka mau manga ko rai me ka kia ingo wo a me alo fo ngai sengo. Ere manga oi me. Ya i mo me o mo. Ne o ma fo o ba ngai ki o i ni me fo e ke mo fai senga o mo wo ni kala mo. Me nga sa fa ki ye. Ya. Lai ma se mea na ave. Ai mo se mea na ave. Au te longa no tatou. Ngo ka ko. Oi ke nga. E mama o se mafau ingi me ongi spy manginga me a ai ko o le ai e makua e fa ku kongole o le se feki o kala kongole fa ya ke ngo me yo me sidio ko ka ngo fa se nga mo ya le fa nga wa sa fo ia amerika ko o so nge bo le ko fa ko inga si mo ai mo mai Ele ko fa ko inga. Yo ya inga. Yo ya. Ngole se na me tulo. Inicie le fa pe a me o tanga uma. Ai o le tulanga le na. Oh. Ai mai se le masau o le alu o le teknolosi le o i kai miningi. O lai ke kala ngoa ke le o lai ke kala ngoa kanga la fo i ya ai tama matu tu kam se saolala ya ele nga me ka o ve o wala ngai
Ai ka fa ko di umai so le lo lu mo technology nga ku so le la wi fo lu me le kai ya le vale nga de lo ke ki nga lu le nga fia ka aso lu nga machine ye de all fo nga lo ke e fo ya o le aso fina ngalo tata no ya ta ui wala mai mo mai foi mai tau e se foi fai tau le tunu o le aso si la fia o ai kongo e pengi fiki i le malanga lea na o ai Donald Trump manga top business people anga i o wa surely oni fai nga paanga mo atunu tele mesia the top two le most powerful la e powerful i kulanga ka mirikeri ko e powerful i tulanga tau tama ainga ma fata wainga ai isaula silatu o ai e te si la fia o ka fai pisigisi e mo atu le pengifiki male fa mangu ia inga ile so tanga male la to filo inga le safai pengifiki mo Amerika o vai fa ka nga vale le fai ko kia pe lo se ko kia ko se lo vale fa ka langa li ka teknologia sainga ya Amerika so e mga awa sainga la ko ia me Amerika wala nga o me ya le nga o nge ma ve Elon Musk ma kuko mo vai nga umari ya makalia e dese e ti kai la ka sainga e pe mo ho ver copy fa ka mo fi ma imitation o ia copy fa ka mo fi kama wele e saule Apple America e ur piccolo Apple le original ai saule Apple asainga ako mai le Apple e se pai foi le ako le Apple ya o Trump ka fai business ele ma Trump fai inga nga malanga le alu le nga roingi make sure Trump e makwa la o mai ku pe senga ya makari foi ele nga kai ka wa fa ka wa inga ka wa fa le on exchange recupe control America recupe la langi ako ya piko isa so ele fai inga Trump ya senga lo no winga o tua atu ne wala tele o le media ma analysis and totally fa ro ko fo ina indisi fo o la to fa news fa pe mai o te le va America fo le pe la to o na se o le currency fo le controlling le pe o le ya o ma fo nga wai o ni fo yo na po fa so ile me ngau ia the outcome aman na voile le tau fa pe mai na e tau fa vai America ya nga di fa ya sa ngar fa so ai fa pe fo e tau di fa pe nei but one thing for sure okay lo se kai mi mo le te le mai loi po le asi te mina fa yel to inga malanga le nei ya mo ai wala o kama se o kama ye ku fa ka sia kama ai ngo kama ye umba o va ku runga ku pe ngai ro ku pe mo we e la langi a ko isia tunu ira wa ya ko ai e malo ai ya Trump ira ko me fai kasi an me fai ngai Trump kasi me fai ngai Trump mo fa ngo fo le e pres ke ngai senga e Trump ngo fo ma la no sa fa ngo fo ke wa mo ngo fo e pres ke ngai mo la ngo fo Trump ke ngai ba ngo fa pisingi sia e ke ku wa ka ka ila lo le e ke fa mo lo ka riska e pa nga me ko mai ka ko nga I think komegi foi ai na kasi ala ki kilo ele paling ia makau ia foi o mil kamaro ia o foi o quadro lunga kuri fa penger kamaro foi ia ni lo no la designing o la to no fo pe sa ka fa ku se de lang fo ma ma vo nga ma plisking dai ba kwai le fika wi e o mi a Trump ia fa ngo fo fa pe ia I mean fa per pesking senga ya le mo me ya la mo I fa per pesking senga o fiu ka se me o que siria ya oi pa wala le me la fa siria no o mo rungo lo fo mo lo fo ba la fa mo lo fo but ole upumoni ola ese se maka ukia le welcoming yeah the red carpet o sainga le ku e masangi me red carpet I me fa pene but e mata utia le ai tu ainga fa felo inga ia wa ko ya rungi ko au mai fo isi
media, mainstream media is welcoming o te mina luai Biden i o, na luai Barack Obama, na malangai Clinton. Ia, ele i alu e mo inga whai, ele i mawa e le ko inga levo le anga whai ngia Donald Trump. O a tonu matua le iau le whai o te watu fo ia Xi Jinping. Ia, o tua tu le atato wa aini tūlanga le o le pe, o le ase me whanau mai i tua whiro inga ia le ato. Ia, o le malo sianga o Trump o mengi wha business me o negotiations, Leo kikira fo inga karango fo inga upu i kaua ia whai whangangi Iran. Ia kau kikira waranga si fua mai ngā karangonga ango vai aku manga ia li kari fo e sa inga la koi. Ia, ole ia se vaenga e ser ofi atai fikarga kare o Donald Trump. Oni tangata ole matua le loa fo ilele fefe. Pole ale tu inga wa atirtilo nei. E ia ile manatu nisi ole au faitau i ta mau ainga ma le au faitau i taua. Ma faitau fa inga tradings ma me pena. E fa pe mai. A ku fa kasi loa sainga Lucia ma North Korea. Ia Iran ma o ngā afu rore o Amerika. Fatuai. Kai. A le mea lai au te whai atu ai. E kele le pisa o ngei, o tangata foi, o papoko e whai ia to inga whamitalanga e koroa e wha e tau wha. Ai nana whai lau tala. A ngā o ngisi ngei aku ngu ia le o kau mangisi whakaika inga la o North Korea le waru pingi wha pia Iran. Po sainga fo ia Iran po vea. Wa leva fo inga. Wa leva wha alawa Amerika i ko. Ai si sila le mele tupu. E ngā o upu ama kala ma forfolanga. Ai le aia ma se o e wha ala velave i mea Amerika le whainga ia Iran. Saulia. O Amerika leo ngā lau langi ako. Pe kau ke manga oi, pe kau ke manga oi. Kupu se me ngusila. E sa rupo le si whai kula, onga kula ua ngai Amerika. I mea lai feo i Amerika laka mai. Leo ngusila ma Pasifika ma whai aperkangi. Kau Trump le supporting ngā la kofa ma ia la vesirola kupe ma communicate. Ia, le longa mea kua. E vaira se inga Trump o le fsoswangi na ngaru le World Health. E ma neito. Ma le neito nga se ia ngā fsoswangi ma tua safa ma te lele. Ia, ai le sila vai ngai faila te tala. E se ha e vai ngia ku ngue o mai ele o Amerika e o mai e fia kau. Yes. A tato va ai le history. Ia mana tua tasi a se mea pila fo ile ia pangi de ngau sol per hapa. Ia, kai minga ele. Fatuai. Ai mana tua pe o ngā me e le ho so fa fo se. Ai mo i fo kulo ele o le mainland. O so le ngau ku pingi i Pasifika e se alo winga na ata ma fo nei i meta o superpower mangi me fo e ko akili. Se i vanga ngā ua le au whaakupu whaalave. E whaapapangi i ko kongo Amerika. Whato a mauara me ka ore sa ore o e whaakupu. Alu me fo ila lele peila, alu me le whai Amerika. O Iraq, o Iran, Afghanistan. Venezuela, o i whea mawhia. E le mawhai ngā whai e se sia kuhu. E le mawhai na whaapea o le au aku ia whea o i Amerika. Ia ola le tau le aru le taimire nei. Ia wale na tamalanga lata mai nei kei kongu ngā leve vela le kaua. Le fuko o Amerika e pomu ngai a fuko mga mariu fasia Amerika i kai whea Iran. A tala tula o tau whawhewhewe fwere le o whaku ia whaofo ia Mr Falai. Choli. Po se e fwere kei mua kau mai e. Mama, ia. Man tuala taimo le taua. Ai awala o le nofonga le sa mawha mautu ai. Victor Vio. Kasi lea military base fo ilele mo kaua e fata pena i Amerika I kaua kikele o le ta oto I na I vaenga le Victor Vio po San Bernardino ai le ai ma se me fo ilele a me ka va ia ku ia Amerika pe le kau state of emergency fo ilele e o to tonu o fale a wangi if la e vai le lau fau malu e se me o pe se me o
ia au te lo isala elu peila ho isala elu mele sa ta fatal no ai male sunga ile a fita Fai ala ka kami. e io e kala ngoana e fai ma ke pa i fa fo de pa ma yo me fa fo va to fo ia ese ia tu langa fo io o malo si anga o kama kikili ia ese mai la si tato watu no o Samoa Ese la ka wa fai yo. Te lo ele isa wala va stato taimi ma press conference. Carl is tato press conference no ya le na ya ole vai ga taua so keep an eye pe fai me stato press conference ya mai Samoa si tato fa taliatu ya ina inisi vai nga ya au ka ko Samoa ke ro e o mai kaua ma kaua vo i o fa pa nga po e le kai ku kusa ma ka kaua e le kai o ga ku kusa ma ka kaua o ka ko o le meo le leon ka ko pomu a le loko ole asu ia me ka ke faia ele ngi ka ko pomu i pa kala lima ai mango sua ia se vai anta tau ye e mata utia i ka ko wola ngale ka kara ngoi me o fa malo ai si sila ni o se vai nga ese lea i le porokiki a Samoa ever since wasuia ai se vai nga fa upu fai mai se vaenga fa up fai nga controlling ale ku hu for more than 40 years over mare fase full ko sanga vai la ya tato tu sa le wo pe fa to a fo ya ka ko le porkiki ai a tato wo ile tala anga o ka ko le sia ku hu piko i maku ku ai me ka porkiki ona ole tu langa ole bongo se furu mo nga kupu ko sanga ile pasifika le o ke ka ngoko ai la si sila la ya ai ona ole mea ua tula i mai sa tātou ma sani Godfather le upu foi lele wa tātou ma wa fai ma sangi a fai ngai ma sangi se mea ua les ua fai ki kia lo ko e ango i longa whaka wainga lela foi lea e ile tasi o manu rauti e le fast lea na pe or kausanga pa inga eren ke ngai o ile palota len te atu nei le na fa ala wi lo ai pe sa o le kamba foi le uminga ku mau se pale mia se kof pale mia kai kol kausanga sui pe kai tai lua term lua no fo inga lua lo no fo inga ya masui ya ma ngai skai dinga ma yo e kia fresh ideas langa ole wakako pasi mai le skai fo ile ale ku woki ia pe wa masangi ia i le kofi pare mia fo ile wa masangi ia le paki kas o melana le ndato sa we nei le na matua pe se fa ma yoki ya sa mo me le o le ke inga wa sui ako wa sui se kangaka e sawe ka e pale mia ese mai le sunga ya tuila e pasa i lele marie le ngoi ia oi awa a fua i le tala anga mai o le tatou tala faʻasoa pito lei atou a fua ngai iai o le toʻatele o tagata matua a ua mali liu o pale mia ia laega lako maga kuaiga o maka afa e kau mai nga ia kofi lau pe ai tango e fua i le age ai ole ko akele o tangata ia e soi fua mai le kaimina ngai majority e nga okuila e pa lau ke ilua sa ala u lau ta ia wa fast food ko sanga ma yes lu ko sanga ko ngana le tati faya tu ole lave fo le wala nga ole technology le wo saungi ma suinga lola wa o ke le babe le kiki ala lo funga technology au kuainga ko mi milo fakasi male ma suinga fo ia fake kenga ya kule esa ko ngwa le fenga pa lo ka lenka ko besingi o mo ko api haina kule technology e pesa uno medio Facebook
ulo me o whanga me ko whenge social media pe ulo me nga me nga kasi nga me nga mo kwa kele ala fa ingo o le whenge le chapipi o le whai o nga o wha kasi masui ngor kaimi o sui o sila sui sa ku alai me le ku mai alai ka ko saka ko ku sa o le nga sila fie ku le pa kusa langa le yele lai le en ma fo ku le pa o sui lo lang sui technology sui social media sui le whanga nge me lo ka ko alai mga aku sa pa ko ka ko ko kai whanga lai o mi typewriter yes o mi typewriter ala ken foi o le ba foi sui mo le technology ngo whanga nga o mi typewriter ngo ya mo sa mele o le word processor sa mo le electric typewriter also mai mo pa phones o le ba pe o le pidoka le ma veteli le pidoka le ke kilo pole kasi va se fu anga mai lu o nga le ngo ba ile ba be sui ngome o ai menge o ka o le era le ku le pa manual uma foi ngome ngi accounts me uma le na tonu saka e foi mo ka ngame e tusi uma kusi uma le mana ye o le langa le wata faʻasoa i le tau o le vaenga lea le winga le te fai atu ai o le upa Samoa le a taua o le fuata malona lou wala varanga wa yisi upa Samoa ai ke uro loko ke le whaarongolongo kai maronga ka anga ri maronga maki i moa maronga pu maa manga me uma ai ka ko mai ia nga o le fuata malona lou o le upu fai so o le mea watupu usa pea uma le ke ia asko ingo tula e pailanga leadership pe ia fa pea uma le palalu o le Nokia ina ua saule iPhone smartphone usa manga kuanga makua le alo le Nokia le ngadu ai tama omi foi makua kusa ole aseta le mea ma kala kamai usa ile mafau fo i telecommunications mafau vanga le Nokia we are untouchable o kwa saule la ko BlackBerry mangkua ia kama fo ngai le ko ia pise kama i mini computer le o lo wingo fa matalanga wa matua mafau ngela valato ele ko e sea ye se oso mai mase kama fo ile nga tapa touch screen langa fo ila uma tua ma fo dominate o la ko sa ko nga menga ai wa te ia nga oso mai ya or kama le smartphone so le pe or ka aper ki fanga fo ile pe or ka ape ale au maka fo ie le ka ape e o le fie o ka ki ia nan da fa yatu makua ike ele ia e lau te le i ma fau wina ia o ila fa apena malava le mele na tupu nei le lua ferusu maritasi ele ia se ma fau fo ile le o sikoia inga wakai laka Samoa pe wakai surungia Samoa ile modern technology le ka ngor social media le ia o le winga la le na tafaiatu o le ai le ma fau or ko inga vai lai longa ma fau o tu la e pa numero ta silen tau fa me foi le por ko Facebook ma Samoa esa le tau ti faʻasoa o mea ia ke au wa leva saka kaunga ai se campaign foi le reset nga fai HRPP kai miran ko sa wengel la ko campaign le paro kan kengi saka nga focus le mea mana tua mai na ona tuli ese aka ko ngale upule wal mele nga fai la sa unge kuli ese sunga la ule mali to ai fa ma vai lo wal me nga lead fa rongo kwala le sunga la ule mali to pila la okengi ye fai u fa ko la fo kuli tu lo lunga fa ma vai mana tua la o le sa unga ngai fa na mata ilo na sa u fai la nga live lunga le o le Facebook e fai mai le live ala au le mali to o le kai mi foi lia o lae a foi le ngore
ku se faile live ala ala o soro i TV ku so le wo fa sa ia TV mole kio mai le se ngale winga na le te fa yatu tu sa o le wa mingoi yaku wa land le social media i Samoa which is wale vanga ye ala ngalang ka e o so la le sunga lauli fai mai langa live te man tua nga live mai au ka fola nga city fo ile ma update mai Samoa ile mele o tupu pengar ko se fulu lua e su tolu su fang o vai mata te milna na ngo ulus kan ngo te pino maka mai e a mata mai lai na ia ku so le wa ka penga ya ke ku so le wa introduce ku smartphone pe a fu ile mering alai wo philosophy le vai nga ia sko ingo tula e pa ma alai le power fa sa uma ia ia kiwi ai manga ku mo o kiwi ngi e rei mangi so live runga ni Facebook which means nga sa moa lai maka si vanga ka hu ye ka ngi pu e mai lu mora ko TV se news po se meang karangoinga ai ko repost lunga ila ko pages ma o inga leng ala ko nga lo so ko inga amu mafai ki fo mai mena mo meo meta alo tamaiti vai o man fai atu meo TV television fa salalau alo ia ele malo ele to mai ai ni me ia vai le la wo so poloka ma pupungi e kai pe al me foi le o la wo se ser fai ko ala wo so kapungi ya kan kapung ya so lo pule foi lo te fai atu tu le bota no fi ku so le maka ku fi ko ka wo ku le melenga ona ma fu mai o swinga o le nga live va le sunga la le mali toa wa matan tu fatasi meta wo supporters ya join akulea ai fa nga o so so mi ioi alo winga la o fa matalanga o le la wa amata ya ona popular la au li lungo social media o la vai o sasa o de TV kasi sasa o de TV 9 TV 4 mai si mau TV la ku la o poroka inga ku se poroka nga foi ma aile awangi sao mai ia ma la ko fa fi ku foi pure alu sila tu le au le mali to wa mana ya e hale to tele followers wa amata fo ina talo sanga mai fa fo nei e fa tu langa ele au supporters fa ya ngai miki af amata na pe ro fa sa ma au ma so ngai o la vai ho ka la pungi ya la to media fo yesa ma wa la ko TV ma la ko koepi e to e popoto ane tasi lava si televisi na televisi e fakasa lena le isao le ia ilo la to lima o me ai nga umanga kusi ia de fa me la me se fo nga umanga kusi ma fa ma ave ia tu sio a se ile la isenge ma me mala eyo ai fa yaku mana tu fo ila le ata mai o fa ole e fakasa na te ia al te before na le uta tu fa tanga tu e su mai la uri lungo ka ko proclame ia wa live nga man ko ole vanga live ta tu i fa fo e la usa wa su mai la uri lungo radio Samoa sa uri lungo le Blue TV ia o ai uma na tanga ta sa fa ila tu fa ta tanonga o so mai lo mare soare pule po soare pule le sa mo mo o ingala ia ai o ifuale au wadi au isi me fa karango fa mai ia se la o so lungo la me o me ele alo ia o me ole point le matita u vatua Samoa ole ke ile swinga ai la se me ai tauna e ita ila leadership ita lava oe ia te oe wa le mata ala i swinga ele o ele mo ko yo fi le la vai le chapipi mo ko inga me yo swing au maka ngai i va swing ke ngai por ko va skaloi la fo e fi ngau mal me le pe o lengi kupe malo o fe mai kupe io o le kalongo ia kula e pa le kaimi o menu fe ngo mo accounts inga kaimi
Ngai ko uma me ko computer fa computer met por ofiki mer kupere. E que não vai ver com o computer ou o Ale o tatou le antaua. O le o tatou le AI. Sei fatura o tala le. Sau wale AI. O isi meia la vai ko ngala a hoki fa sa sau I fainga le AI. Ale technology le was o kama fo io printing and le press and printing. Fale le lo mikusi. O le la fatura o tala. E kasi le kusi le ka kia yo kaluma po le ale mafia. Pau ala o me fai oro ngofo kapu e. I lau telefoni. Na lu tango a pu e each pages. Nga uma ku uloa ile app nga ke fa le liwinga. Ke le ya chat GPT wa uma le e tulanga fa artificial intelligence le nga ku ua ka ke lo ko nga ngai mingu ke ele not even an hour ele a coisa 5 mingu nga ngai mingu ke ai pingi ai kamale ai lo telefongi uma enga waka oko mai le fa le diunga mare kusi a ko mea uma o me esa all feeding o yes pa war me ya o e te toi tangola toi faile tulanga I upu mar pro mar misspell me fa penga alo bingo la utala o le sa ku nga ruenga ku sa or nga ruenga o le si 5 kausanga le u fight kasir masin e po ngai vai aso fo o me la ia e le o ma ka hala ia ele o kai nga up to date ele ma fau ni ta inga le manga nga o kusi uma o te mare tuala o lunga fa tala no ia keep an eye Carl if there's someone in the Zoom or even the press conference from Samoa alo winga lo tu va doi laso le te mitono no fa karango ku la epa o le aso o le ta usanga foi la ka ko ngo sfuru ono sfuru o ia te mitono ale fa para mia ia fionga sa fa pito o le fa tal no ngala no waloi o Natalia o le fa tal no ngai e le fa ia fa porque fa ai makala ngo mara ko inga ile e tu lang vele langa sa valinga malanga mo ma wa tasi le ta mama tua ile po ania na mena fail kai miole or kwa ku ko kasi o Samoa e ke sira fia o le a taua mar fa fonga mele tulu ma to tu loa ma wala va no mo ki o ka ko inga wa tu loa e aru ro ilona officially to tonu petesa se ki mai ai fa o me lo mo hotel watu e a ula ku lo mala ka ma cameraman ya Ryan set up uma camera Ryan to tonu o te sa fa ilo la amatal ma fa tanonga ai vidia ku lo tangata mai luma o le transfer o call le transfer ya il to ina o ka penganga o sia o te leilo ai lo bingo la utala li atawa kusa peli ma se furmi ke ko fongo fo fa tatanga la ferker fonger ko e te ilo e tu si o mai lalo le to ina me uma yeah the old fashion stuff tu si o mai lalo tale 5 a matale a fare valu kusi ke loi o mure le page o le blank le e forsa yo na luma ato utitilo ya na umalola ia fa to avala au tene le fa fo mai le office e sa we va tu meia e sa we va tu meia fo ile se e ka ma me umala o no fala ia mo fa pe old school las kai di le yeah o te mila nei le o yele la lo langi male masaule o yor ke ngolosi yeah ele ko afa ko ingas kai di le ato me kai ele tai to afa ko ingas kai di le kusi ma o swinga foi la e mo o mia ni tai e o fa tasi maswinga manga kuwa e se halo ko mai fa I mea o kupe o mea uma fa penga ar kai mingi e siria kur kala kupe ke faia mai ile AI la ngor o me ngari le yeah kai mingi o aso ia e mo mi ai lo ko inga ma fau pe insingia ile fai ngola kala kupe ar kai mingi
ngao le entai ngao fika si ko kongu ma me o manga ka le fa kongu le app I want the best tala o tupe Fier pare ki nga ia. E fai o mai ke kanga soli. E o so mai ale mea patonu. Ole ale winga la tala le fai atu. E o ele au fai la unga le ke va vai ko au fai la unga ia ia male au fai upu expensive le sa la kamo o aso e fai uma mai ale chat GPT. E kasi ala ka faro ngorongo ko. O pua yang ngang wai le si manager. O pua yang ngang wai le si CEO. O fu nga le ngang ba ye. O vai ko ngang le lam pa wa nga le la ole ai. Mai langa le la ka mai ka uma ko ma makanga ko ngang. O mai fo ka kalonga wala nga ka fo upgrade ya system umala wal malo yengi. Yes. Ni si fo CEO ya ka le bel menga o fenga kwai ma o ka upgrade mo la ko skills ma upgrade ya programa computers ngai fenga fia nga no wa me fenga ringa mo pelo o la fa ya me kwai wa fo programa me uma la fa nga me kwai mai o ie sa o to tonu me ta o me fa le ka ke ka u fa sa mo la piki nga o le skaidi ko ngwa lea e sa o to tonu mo le fa la piki o le kama fo ile manual kuskus pepa ma le type o le mena le iai o sa ole e lo fia la piki mo kusi pepa fa ko entai o mera ko ia ma sa me ma entero ko mo pokala yes la talamonia o fa foi nei atu no fa fo le ko ye se ele ko kai pe ya o GPS le kai pe ya o GPS Siri ko kiki a mea umoro langa marka ia la inga ke fisi lai la it's already there e o po le ase me te fia mana o ta pena le lei o sau no nga o lo kangwa fa fa ile app e fa fea yes e dise kala ura mele ma te fetu e fa fea na o sau no pe la unga fa CEO e le va e o so uma mai runga o me fai ma kula e ma fai langa e kango fai e so e ma fai anga e kango fai so certificate e ke le pas ali e va penga kamaralia ko kiki nge ka ko vai ku nga o sa uma kanga ka sanga certificate ko kamaralia ka umo me o AI lo ia io ama ke kango fai le AI can you please create a law certificate for me from o que vai ficar foi ninguém me vai a foi cá ninguém vai ser com a foi cá Facebook que ele vai cá hoje me vai cá o wingo kangaka o que ai ko que lo kangaka o lo fanga Facebook o sao mai o la ko fingalo fa ai la ko ye o sao a me le foi me kala o sao fa Facebook ok aka vai fa pe caro fa ngi ka nga le ngi Facebook ele lo la ko fingalo ele fa dio la ko manga lena paua le ia te e mingoi mai ai ma au te fatua la utala e top par Facebook malanga e sao mai nei mea ma ai vai for fingor ai ma tu no bena ia e se ilonga e te matua well trained ma me uma ia ki fa yes it's an easy ia ai ronga fia manga ngai ko inga ngai ro maku ar Facebook la le alu re sa lo re ale ro maku ale o ia kene ka ku sit pa via e fai ka Facebook ka ke o pai le va veo le e ti e sa le o aso ia sa ka su ele email su er kwa kusi o le zip code area code country code vai na tau fai umana me al te bindi nganga ele fia ya ra kingu kau sa ai nganga ele fia ya o ya pa ya ro va ya ni runga sodi ai ki ro na ukala ele haka mai va ku le swinga o aso ya wa fia ngi kusi e ke fa se ai kai ele kai acknowledging nga makari mai okay ar kai nga so ku la nga ifa ya kwa ai ngoi fa ko ifo nga ifa ai ngoi ya le anu ai va ile va every e mo mia la ni kai
Ia, e la tau te mawhai ona wholau whaatasi masuinga. O si ho esi ka o ngi me o manga whai ele kua whulere mō kako lele. Inga ia kako aro luma ma whai ngofie, ia kako ngā luenga, ia pa whai ngofie wha mole ngā luenga le kua la koui. Ia pa alo lape. Masalo o le fiku supa sengi lai wha o ngā, ma me ngā ringa wha o ngā. Me ngā ringa whai ma wha ngoi le kua ngi ngi technology ma ngi me whaure au ngā fo I loku au ngā. O le au ngā mengi, whaofi mai le kurung whinga ngalo inga I au ngā I loko mo kala lei me whapenga. A ia au ngā fo I pisingisi me whai ngā malo. A se lang wha o ngā. Ia, o le mera ngā le ke wakule ke whaka ke wha o ngā se. E tele atu mea se e whai mea ia, ma mea le anga. Na I loi tū le lei. But surely, a tātou whaonga I lei tū le lei e le lei. Ai onga e kau ke whiri foi. E maku a kako whaaleanga I ngā le whaonga I. E nana whatula te tala. Ia, social media leo kaku whakwai. Yes, e ma moli ele whi au, pe o ngei por kalame. Ma mea uma whapena. Ai a o ina e vai e tunga I ngā ngana istangata. So le e makua e maofa pe e vai e kurkangaka lea le tangata lava le tasi le te vai e tunga le fusi ua. E te vai e tunga le pure kasi le loku. E te whatua I fo. Ai o le ao nganga o ie ke maua umai. E ei istangata ao mai nei lunga lau te whaetulong. A kala ngoa ma faʻasoa mai ia Yesu ma faʻasoa mai ai o mawanga isi ko mengi wai pele post lunga so la ka vai ko mengi isi me coffee olai a fala ngala ka kiro ka ke li lava le onga o nga fa ka kiro ka ke le lava le onga le lava nga ma fu ke le e sero fa nga sero o nga ka kiro ka fa vale ma ka ke le onga era na fa tu te vai o te fa pero lo te mafofo o le sila me le anga le melia e ke koe whea rua I fua. Wa e se alo ka mawhau mau sa ia oi. Tati whatu pe le makaukia o a fianga o le mele o le mana tua a whape o la uawa a ia oe o ke admiringa ma highly respect so ilele oe so se me o nga o upu wha mahalo si au a kakarangoa pe kau ke whaasoa pe o le angeru e ringi e re kukupu ngi kulanga fo I o ngi apa au. Ai ngi se mea ka ke koe maua kai ai la oe iau ko mengi mangi au kala fai ai vai lo vale vai me tau te loa o le afeki o lo ka mafau wa le toi tu sala ta vai ai ka ke alo o ka ke le vivi kaui kusa aka fe kaui ai vai me sisi kai mi wa le kusa la ukala ngoi pe o si yo kama hudi e ka ki karo e kusa la sa wala u la fa pe o ia a ko fai la ko pingi o fa so ia le ata o ma siata e winga le yo le atua ma ai ngalo ia o le nga ma fai kau ia ko mengi le nga fai ngi po le alo e te lo e fai mai o menga a ro ka ma fau e sa o le pese o round and round fa pe really o e mo ilia o e mo ia le e fa tu ai o lunga o mene e wha amati la tila I lava ngana isi tangata matulanga whapena ia koe foi uma mai ona o le tūlanga o I ngā whaaka malaire ka ika I ngā ale iro utaritonunga ale HRPP walato le ango ua move Samoa I suinga ia whaake ngorosi ia mai lai taimire lewa iei nei wa ese ale level le wo ye tūlanga tau a tatu wa fast and furious le wa ka kule wa wine ya ona o tūlanga fa nei ona poma wa mo o mi ai fo le upgrade o mo wa ka fo inga upgrade software o me o mala e o fo ila ile cyber security a leo wa mo o mi fo ila le yo le tu ainga io ia wangi mamau le va awangi mamau I ruma le va ka fau mai ka ngaka ma abusing on melia ale ka korkoro ku koska ko official defense sa mo po leo o le ka ke nga lu fa ka smo sila mo skalia a me sa mo sila mo skalia o ka ko le ko o pacifica ka o nga alo lu luma ia ka ko nga ro fa mengi o
cyber security ma me umala awa elengi whainga whapenga isia ku o na moku a kako e ka kauang kako e umarongo sila moskari e kako ro o nge pika ku fiki po konga po sise ku ulanga le ke le kako so kanga moskari ma pungu sila e kaung kako abakuai ia information phone ma me phone inga ia ne kako whakas mungu sila lala whanga ringa nga ula ia isim ka nga renga o nga peforinga mai kwai e me ka whanga e renga kare kwai ai ele o le nga upgrade ka systems lai i la ula vai lo pa ku kilo ngi me sam ka ro ngi lo leo o ka ro ngi le ka o nga makwa number 1 ke mi umai la kombe wala nga lenga ndo me lo usila mai sim ya fele e fai asi pi no kako malo fa tatou malolonga tatou malolonga le vanga le afiafi foi mai talia tatou fatanonga mai estasio o a fai business foi mai America ia faʻasoa foi lunga tatou por kalam ia pe afa pe fitaui ma le join mai wa telo ia o siringa tatou press conference mai Samoa le vanga le tatou malolonga O le Oz Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O stilia ma le tolu sultau sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele langa waa il whaafoina o le au unanga, ma o matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu i maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga, mō le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou a tātou tūmanga nua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua le luas fulfai tūla le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila mwhai tau māla malama lea ili mātou tūlau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha ma avenga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BluNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BluNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BluNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800
258 638. Join BluNet today. So for manuia malangi ma, o lo wingo o matai a leo tasi nau mea tau whao, o ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai mafaisoa I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wae tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Te mura wati lea ua awhatonu le tūlai lima I le reivanga o le viafi. Lei a taua o lea ua mai tau atu ua whapaonia lava ma ua au mai lunga leo whainga o tangi ma molianga a vaenga fo I o whatosina po le vaenga o le tangi. A le fionga ia tai o li seu e whatatau ia lautimu ia o lese. Ia o vai tuaina e se inga mainga whaina e sau noa a matamatai le whaatalatalaina o le vaenga lea. Pero leo aka mai ma leo mo kingo mai e sufa ia morianga se fu kolu morianga fo le o le fa ko singa me ka kupe masalo ke la kupe ngin ka ko parongo le va lo se la ko se la mo runga le ka ua ia ka si le fa ko singa e fie ka mafa o nga sufa le o morianga se fufa foi mo mau o leo fo ringa mai o leo lo sikiwa po leo o saunge e mo mau inga ka pule. Okay, o le aso atai au e mau se whaatalitala noa ngama le fionga ia tai o li seu. Pata se umamato o mai tatou whaalau tele le vaenga lea. I le tūlanga o le case ma utilo fose avanoa le leita ea o wai mawai le avanoa o le fionga tai o li seu. Ai ole tatou kolosiloa. Let's go into our tatou wolo I America. Ole mafuanga le tatou tatou fatalonga. Le fatalonga le fatalonga ma le fionga le fai pisi nisi. Ia ole sunga ia pulotu niu le lei. E le puloku foi le. Ia puloku le. Ia puloku le la le. Ia ele tatou faroloa foi o fai pisi nisi foi I America, I California. Ai ole mafuanga o manatu ole a fea I le tamali le ona tasile nei o tamali ole tau te pisa ma tele upu matala I le pisingisi fo le lau mangu ia fo I ole PG o ia PG Wealth ia manatu le ia tasile tanga tau te loas tasile tanga ta Samoa o lo o lunga I le level fo I o kangakala ia o lo to ale o te tonu ko mamao ia o mamao maloloto le alu te tonu e si la fia fo I la pe se me le lei po se me le lei ia le tūlanga I le tatou I le vaenga le o kapisa soloi fatalo fatu ia I le lei vaenga o le afiafi o te lo fo o le po ia te o tou I America I California ia I lau sunga le li fai pisi nisi longo ato e Tautuana ia pulotu le lei ia I le tatou proclame ne vanga le fiafi Partai ni lau firkalainga asiata ia lua bakse lua ma te ia taua ia langi mama ne fiafi ia le lofa maleanga le yo tatou tapa au langi se o le pe ua o fia mo lo panua ai pe ta te le o ile ai te nga pi ese le po le ia lau sunga ma le ia taua ai ia le lofa maleanga le yo le tua ia o le o faisi le po le fiafi ne ia mato America o te al se fulu ia ai e le whaafitai o wama noa nei au le maua whaataro whaatu fo I le maru le tunu o whea lau le tafa o rato maua mai ele nei polo kalami. Malo whaafitai tele. Ia, o le atato aluloa, ono o le marumarunga fo I le taimi. Ai, pulotu la atato, e leto e nama le laina o ana nafi
o le songa fua le sa fa tala noa toile sunga mata ilinga ia o le patia le sunga mata ilinga o le suma ye fa manino ile atunu e le ikalia inga le la le mele sa vatu sa mo fu le ifa pea Natalia na minister mai la to le fua au mai lunga isi o nusi pepa fa pea mai watalia watalia le malo la na olona le na au wala mal pati le na olana la nga o yele nga sa fa ye kokong o le fa tala noanga ile temile na malanga tu sa mo au tela ngona ele o ia se atoanga fo ile le peila o le vaenga le wa tapa ila usunga ia se Yesu mai tatu fa tala noa ile vaenga o le pichi ua matua tele upu ua pei o le lanu o le nua o tala le lei ma tala le lei ia ile fo I tulanga po le investment po le lava le vaenga o le tatu tita ua wa vai le fe fo le tatu fa tala noanga I must say this o le no vai to report mai sa mo nei lava o le o sau no alo ia le fionga te mai tai sui pa le mio fo le minister tupe ia mafai lo ai se fina ngalo fa pe e le talia I Samoa ia le vaenga lea o le PG wealth e le talia ina ma os fotuanga fo na mai le fale tupe tutu tonu asio tato tiro ai ole anta to wo pe la nga o tau yo proclame fa manino ia ma fa mala malama ia nga ka kia le il tanga te faila na ia fa yunga lawo fio polotu tato amata mai what is PG ole ale meta o le PG wealth ole alo na winga ole alo na amatanga ole aso na emfaina isa no mai ia whātaia asiata mo le whaafisiri au te whiawhai atu se whaamatalanga I le teimi e leo au mua e leo au e auninga se PG ino o ke leo representinga se PG ai o au pei foi le tōtele o tangata e sa invest ai fo ima I le tūranga lea. I want a transparent I le I mea umalava o na whaitalia lo tangata ia mawhaila na ia whaiunga. O maua mai. Yes, sauno mai, na kiria lei. O le PG na amata mai I London I Peretania I le lua fesipuru valu o tangata ne o Stephen Beer o lona anganga sai ai fai mai ina ia lift the poor in the whole world a tato e mekta se tuitua ole PG le tra no le crypto ile ina amata le crypto le laurang ile lua afe ma le iva lua afe ma se fulu se lua sila fia le tau le share e se fulu wono share ile Senate Tasi America se fulu wono ia share me fai ona e whaatau le Tasi Sene America. A e whaapela na e whaataua ia le crypto I le lua afe se fulu I le se lautala America. E o mal teimi nei se rusila fia le value po le tupe te maua se lautala lena e invest pesa e whaataua le stock le crypto I le lua afe se fulu. E ova ma le ono tesi ma le 5 miliona tala. Pe a whai na e investing le se lautala I le crypto. So le PG la ia, is another platform e trade le crypto. So sa amaka wo mai nei America ia aperila le lua ile leva. Na mana ia le o le whātaua inga is a daily trade, whātaua inga whai meo exchange I le crypto. O le mea ua na involve loa I o tātou tangata polingsia ma le tōtele o tangata. Wa mata loa ona yele pisa o ma le vava o. O le mono tusila fia e lua mea e ta utono le crypto is a decentralized crypto ma le centralized crypto. O ai sengo mea e lua. Pes fati tainga a fai o le la fai le tato pinko I lo mota tato ta alo la le pinko e malo te isa te e ta ule mena al decentralized games e le se pule mai le mai fuole o le malo
fai full tatou pinko lena fai le fale ai tateo le fai le pinko I fafo I tulanga lautele I tulanga le papi and now it become a central game a centralized game because o le wabi e wani laisenge wani pe mika on me wa tupu ile PG wa to tele la tona na fai na tala ia la to tupe on a exchange o le crypto kai pe ai alo ta alo ile casino ai alo casino e mana o ta alo lau e ke exchange mali chips ngai alo ta alo ai ele fai na ai mali chips le alo fale wele fai fa ta wei se ia sa fa ta e to fa fo I la ke sia exchange with cash ole same concept nga ile crypto paytai ina wa exchange ia crypto ile meu centralized wallet o centralized wallet like in America o wallet nga ia America e batu lo se complain se si oi wo fiu fa tali la tu pele na le to ma fai withdraw mai wa tol ba yaso e tele lo tanga te complain wo tuaina ma wala to withdraw o ina la wo ye lo le attention ale fero po o le malo o mai lola I lo me tu ona freeze lo le tu pita ona o ye tu langa le ina o le fia tangata that it would be like chaos and put a panic tira fia ele ai lava so se pisi inisi ele se risk ana fa pea ele ai se risk ile I mene o le va fa ta we tangata ia le tele o ma invest ile New York Stock Exchange so se me ye se risk ia o le ana ma wa mai ile tala Samoa ma le new se winga Samoa ia o le biu wale na ia because you know why let me tell what o le exchange atato o le bank o le bangat fa bank le la rolangi ato e alo teu sa o se lauta la le bank le tau sanga ato e whaarua ina pe tapo mai le bank lau se lauta la na le tau sanga ato. But guess what? It's the same $100 turn around the bank. Whai ele loan, a pele high interest, and make money whaarua whaatolu, wina le tupe na e maua mai le bank, I lau se lauta la na. No, lo le whai ngol tau sanga. But it's a CD term, le te mi fo ilea na whai le tau tio. Na matu loreo sina 2% o le crypto il ai no central bank ma ai bank entity is a threatened FFF because o telo tangata o le ave ala tu pele crypto because e va pele le tu pe maua mai ia e pe o la uia le tau fa matal talatu o wa ta wa fu le ma mo tangata o le al ne pe o le crypto ai ta tonu e lo ta tonu a fa o ngai sa mo e fa sala ko crypto exchange e maua tu pe sa mo a le fa exchange te miuma so se te mi se e lafo ia tatou se leni I Samoa a fa pe for pa te ingo tala America a fa pe o le to tala ele value tala America te mine ai sen Samoa pe tala Samoa le lua tala fitus fulu they got their fee 30 cents from every dollar that's the exchange ai foi la le crypto Samoa were making a lot of money from the crypto just for exchange pa o ngai nga pelme na le to from tala tu ya a ole piano fai atu ele o fai ama se sui se PG no ele o se CEO po se on ale biulna because au kele involved le PG I already have a 15 years experience in me involved the crypto you lose some you gain some that's a part of investment ele se que invest is a fale tupe po ngi stock ke lo inga guarantee se me lo langa you take risk I they taking of the risk and lem fayong successful so to me in order for you to successful you have to take risking everywhere as far as business but pena tangata I know tangata it a tau on a well informed tangata ile mele tu ya o sei tia tu la fongo o tu nune pe o jo New Zealand masamo ya o le limit fo yo ava no tangata la tu pe maua ia tu pe o mele na sa fa no sa lo tu tano ile AI o le o jo
sa bari do langal taimi nei mo umbal taimi o pengtala male api tusi o taimi nei pe ra o mia tua vai atu lau peng fo yele tupe e pe o sia uia re fa popo atu a siata male atu ne fia o laula o ke faftai ke lo foi uma vatule ni vangor fafsilia al sunga le atawa o le la o mani no atu wa faisi levana e join mai me tau wa inga fa penei fa ngai sau ma crypto ia le o sau ile PG wealth ole aso wi lo ala ngol upulo ti tau mafai e fa manino ona ele foto ainga pingi perimeter fo ile to ainga vaenga fa penei a ole aso so wi lo e te ioe o se scam le melia ole aso langona ai wa e mangui ai ta te ia la le va inga lau tele ai wa e mangui wa kala inga ku pe ia mea ai e mafai fo i ona tau faʻasoa mai la lang o ka ko sa moa ole va filifili e faʻasoa fingata fo i finanga no le atunu wa e mangui ia mea vai na faʻasoa mai faftai mole fafsili asiata tu sai ma leva enga pe no fai atu ele fa pena fa ta o involved time of PG sa lebana involved mai fa ta o sta ya masale time mi foi le pandemic ai na no involved mai fa ta o le ile mele crypto ya fa ta watu ya o se ale overall ai ale mawaisi manwi ai ya o le PG foi o le si foi platform le ai o le foi no i tangata e whaonga foi e mawai foi nai se leni pa wale mea ia na matulo o le platform e whainga o trade ai e mawhai o tapo la lau tupe compound somewhere 1.3% no winga e whika e 1.3% daily compound e pe fast food lima skuru aso wa tala ia lau se leni ia ke roto tele na matang de temi no ye wato ne tau sanga lau join le PG o ile ato tau sanga masina fo ato tau sanga suta sin masina ya na usi mau fo ina se leni ma nai manui o ke loinga o to tele a na manui ai ya ai o tele o sa wi promo se PG mo fo ye to me a paule me elena o se PG se platform ato sila ele me o tele mau platform ele crypto wallet ia Coinbase wallet Venmo Cash App sila fia meu centralized crypto wallet over Marcelau au decentralized crypto wallet over for Marcelau yo le tele na pe na o tele in America to titi to full le CDO o Amerika ma masini nga crypto ATM machine mo pi ya fa tasi ma machine ATM o le tele fa lo nei o le fa ngai crypto ka in the next 10 year the crypto will take over the world as far as finance ma etelatu le fa lo fa o tau lia ile le crypto fa ye la fa ta o tele fa lo nei o fa na ai o fa ngai le crypto so o le mea lea as much as we try to deny this is where the world is heading yeah I see la fio in America yeah matua to tele au tanga to lo involve ai polo investor nga ile crypto e pe o se tali atu le pa ya jo polo ko o le mele ke wa kai o ainga ku o kanga wa lo ke lo inga e ni fa ngi usila ma ia sa mo le fa ku le fa ya nga Australia la mo ma fa ngi ma America o fea ku o lo le fa ngi o mele wa fa ngi ma ya ka ko fe de ka ke fe se sia ngi o nga fa ngi usila le anga e wa nga de fa kanga ngi usila fa ma sa mo e le wa la fa ka a lo ke va ya ku pei lava le ese le lei o ka Amerika foringa mai o le work ia ko nga Amerika o kele o mawanga se kala ya Australia po da ku langa ya Australia a fea ku o nge la kala ka mai sa mo e kanga wa e o fo le
le join da ko ska ka ngi usila i Amerika whainga ka la ko ia e le whainga ofie e kele i runga sa fōringa mai la mo la ko i Amerika fa a wau fōringa mai o ngai le lei le se senga le crypto ma le ma fa kaunga o shares kongos company wa ke lo la fa kau shares company ai le ka fōringa ku pei la va kau ia le similarity o le crypto ma le fa kaunga o shares company ia whaatai la io ina concept e sao o le crypto kai pay au se stock ia matauria la e lua ia tuainga investment e whai el tangata o lo walu it's a long term investment ia pia whaatitainga whaafeo Coca-Cola ia o le wo mafau o le la invest ia la tupe le Coca-Cola o te loinga o le isi 5 tausanga ua 4 milionga kangaka e o le a tau mafa le Coca-Cola o te loinga e o atu ua tapo le kau o le share Coca-Cola. That is called a long-term investment. Ia e foi le long-term investment al crypto e ke anu whaakau when the markets go down o gaming last year the gaming o kula i mai Trump i take over ia le malo last year ia yang wali 2.5 nga o ele ka o le share kasi se lau 2.5 fe le share kasi am ka wele ko fai aku e kasi senge Amerika le lua o se fulu e mafai le kasi senge nga fa ka wai share fulu because a 1/16 fraction lo inga fulu wongo ia share fa nga fa ka kasi senge nga o se lau 2.5 fe ka o share ele se stock silinga ka ka ku pe el crypto ele kai la kala kai ngi se ka ale kuko po le ala bangi sika bangi kele even Tesla por Starlink o le mele ye gaming ye ka ngaka le ba o is the daily trading meaning aso uma a trade everything controlled by the AI because ole mobile market ki ile daily trading ya pe an fa penge se konge on ma kwa sawa ele ma fa ile human being nga predict le ya market ki ale helping ale AI e determine ile pol market ki ole a la no they place the order pe a fa pe ole la place le o ka ya la le pa ole market ki in a 1 out of 1000 seconds fa ka we nga le stop ai explosive e koe mawar kupe, whainga mawar kupe ile aru lalo staff, ma le aru lungo le crypto. It's a really, really fast money. But it's a risk too. A risk for kangaka o lai whaia. So to me, nga wak peola officially yakungu, inkia ngumena kasi. Nigeria, le kungu leo Nigeria siya kungu po ya makikiva peo kele po yo kungu. Wa makanga maumea ya Nigeria because wa fayele le crypto. Wa makanga mawa kupe kangaka, you know. Amaka uli oleke trade ile la langi yako. Ele fa pe nga Nigeria la ke trade trade umakanga ko le la langi so everybody they contribute ile market ele fa pe nga America o Vietnam o le Kualapi o Singapore o Hong Kong o se kungu o sili nga lai kiki ai makwa number 1 na ile adu ole crypto yo kele mai no ya kungu Pasifika wal menga kera kungu Pasifika e pe fai me fa longo ya in New Zealand Australia ala okay Australia pe fai me fa longo a nga le afa mayan ma long New Zealand it depend foi po la government ai ole malo e more flex ma fa le manguio kanga uma kakala uma bangoy kangaka let people take the risk ai le fa pe ai adu nga wen kaulan malo ko kong ya ku oi ye adu no ko mali ole sa ole sai kio ngeia bangoa pe ole ka ko kala ngoi maka ko ioi ole langi wa ole adu wa ile langi nge on makwa sa wa adu AI if I pay for illegal crypto malista why we not making money kero nga le bang ka ko trade sa mo trade maya sa mo fight ba umanga fight pusa fai markalo ave fafo ko ruma singa ko aku le kupe kelo ko aku kupe ngi sila if you fight fa ko anga fa kali kupe that is a part of the trade I am keeping it wa mo kupe ka nga kai se ko ngele moment o le trade so ya we
ia e pakua po ela ia faupuanga le i malo ma wai le whaapea o kangaka uma e malama how the crypto works. They never done it before. O la ngā le shikara lesi. You know. Polotu. Wa ula ve fau atu a fa mole. Ona o leu te whaalongolongo atu pe ua tele na whaonga mai ia le crypto. A o le mele au te tautulituli atua o le PG. O le ale ese nga o le crypto toi whamanino tasi mai a. Langa o le o tuloa mana ia lau foresanga i tūlanga o whamanianga trades. Ba ai ona o le te lo le crypto ia lona lau te lo fasi level mta upu leo te lo fo ile sa whamanino le fionga pale mia ni so taimi le mele na pisa ise malanga na PG leo te tau whai atu ai. O se vaenga se something fo ile le upu leo te tau su ea. Is it illegal? O se me whaatanga, o lena ea mai, o lea kaufia, o ke kaufia ni lifa ni melenga ea mai alo whaateta inga na mtanga i pinko. Ai ona pe ua sau toi me ese. Ai o le hafo ile mafua anga, ua mafua walanga leno usu su ea lata mai nei. Ua yaitanga ta ua poloka lako account. Ile PG lea, ua poloka account. Ua faisi, ua leto e trade. Ai ua sau se whailo ilo e tutongi se tax. O ai se au wali liu wai me fa penei ai e iai se guarantee e toi mo mai tu petangata ia lea kau karikali kai mi ngai pe ma fainga withdraw e ma faina tau walanga man tu fo o le mele tau fai atu o le pauan ma fo ka ko sa mo le iai o le va ko kupe mo mai se kupe ai pe a o fo ila inga nga makua fa le tonu e pe e ke les se kupe rusi ai ko ngo mo mai singa va ngor nga fa se kupe fa mo le to fa manino male le se ngor crypto mar PG po me tasi ese ngoa e fa mo le ai o le fa tai ya shat le o le crypto la to ia o se au te lenga o le sau mai tonu o le blockchain o le bitcoin de ma fuanga create o le PG o se company fo ya o le ngoma ia whaonga le crypto e whaiela kou pisingisi. Ko ea lula le whamkalanga, pe o se mea e whaakanga ia le PG le whaia, le la koe whaia le trade i le crypto. Ia e depend le biu o le kungu, e kau whainga respect e le PG ia kungu umala kou regulation. A whaapea o la e whamaia New Zealand e lea i le whakanga, ia mako ia le whakanga pei fo yo le kungu konga ma kungu rai le whakanga e kaunga respect ai ai almeanga ia o se mea is between wai le mafai ele PG nga ra ku fai ku ya New Zealand o ile ai pule ama ko ia sau me ka ke loinga o le crypto ia is a crop o le mea is a tiso no o la wia la famkalanga wale nai sa faila le fea ngai ngā le crypto, ma le o crypto na kou ia, la ko ke au mai le kou, pa mai is a winning kou, e mai me le AI. A ngā la ko contract ma le DSJ, o lo ingo le platform le sa trade ai. Ia, pea le opa ia ku inga uasi se le malo, ia kupe o meo o wallet, Coinbase wallet, ma isi wallet. Ma kau lia o vanga ye kupe o le fai ai o le generate ma whanga yo i ai le deposit ma le kala kupe ka ngaka ngasis mo por se lau lima sepuluh milionga so o koe mai lo le TSJ o la kou le o le holding le fund o la kou le holding le fund ale PG fa le PG o le ma fai ma ko kongia ko clients langa le wasis ia po frozen po ele o freeze a ko ma ele FBI ia kulanga nga ia kupe so ole se kupe ia agora PG la ko ia elo se menga ma ko ol menga o ko e ka kau ang release pe ang kupe a fo ile e ko konganga ia ang oba ia kunga ia le ai ke ko mai le TSJ o fai mai le PG e va kule se furu 2% le tax ko ama faile nga release le kupe so ele se mea ele i kali ai nga PG nga mea le kamado le o linga PG ele me se me fa pe nga ko kongi se fulu 2% mo lo si le fia ia
mafai lava le woa inga wo SLPG mai le DSJ le ua koe whaawau le trade ia le PG i le lesi platform fo a lai hou la le kupe lai o akangaka up to 6 months o la le o kupe nga ia estipen i le suesuenga ale FBI a umai fo le suesuenga o le kupe ia e belongs i kangaka a koe release anga promise mai le DSJ o le kaimia release mai ai le kupe la ia o nga koe release mai la ia le kangaka ai a whai re release nga mai PG will reimburse everybody but they have to trade so le ala wa koe trade ia kangaka ia ai kero inga ia a wha pia ka kari ipawa nga kupe ala ia vangoare ala inga kisi le fia inga o le abaku le DSJ po le platform le trade ia abela usupe abela complain o inga Amerika le se be nga kia ia kai pe ka fa ma kule pe o ka o ai mano ka mo ka dia pula sili Faftai blotu le taua Poloku si sawa e liko le PG America ia o sila fia le akaua ia e limas fulu skeke o Amerika so ele failonga langu ya Amerika in pisingisi well it doesn't mean a complaint ya Utah ile PG doesn't mean e of waka fong ya ka of ile PG pe afai e find no mistakes or no error ile PG ka fongia afai so it depend na ile skek a facility mga generalize la facility i Amerika Ero skeke umai limas furu. Skeke fasai, ale fasai Hawaii. Fasai Hawaii, fasai poloka e Utah. Ya, ele mafai nga fai inga ia le PG. Kere roinga po ia nisi skeke a fai ola e fai lang complain mai arkeminga. Ya fai ola nga le dua skeke ia lo arkeminga. Oi ma Washington State. Skeke ngai koru do kilo inga le fasai lo inga la e fast food fikus skeke la ma fai nga operator ya le PG la ko ia pior karia kule winga fisili malo Faftai sin mudi ia tatou wa langa ya tangia mai au morola ia na sau na fai of sin mudi fia singa kupe o mo le melo le PG la se ia wa langa ka kaunga si le fia tangata ia wa pe wa kala fa fia pulotu wa yese me ha nga wa ma wa ngei me wa fuai e fa lo lo to lo man ia le lango lo fina ngalo matulang o le fa sofia lau fautuanga le wa to wa ai lau pisinisi o pulotu stanga ta vai pisinisi te lelo na fale o loa o le fa lo foi le fa supermarket ma fale ai nga ia to tonu matulang fa pena ai o le fisidi la vai ma o singa o selengi kele wa e kai lakar me ka milion ngai ngai me yes ya ta fa tai ya ta bol fisili o lo fisili fa pe ngai fa si ai kanga ka o ngai la ma le ai e hangi se fa si pa o me a o kele au ai ka la fu ai liso la ko i foku la o le mongi o lo so ngo e lo winga o kai a o lo winga a foi a ku kele ku pe ma wai wa ku ngele tu le mamaru le tu no fa pe wa ka ulang ai fua le so ngel pa le o yang ba ko pa lo ya sia ka ma ya ta wa ma ko ka ya nga mo kwa ke le ku pe nga ba wai ai em fai nga fa pe a ku ia o ma wa ngai se le ni ino ile PG ino o le ala pa foi la on le PG mo la ko o le o trader ngai le HQI o le si platform forma le o ia le ia la ma se o lusi sang kupe kanga ka ye uma members le PG la o transfer uma la ko kupe po la ko asset ile new platform ia la trader ia la ma wa singa kala sia ka wo me fa pengai ia Fai ke ya ga ke sila fia nga o bakunga di siki. Can we have some of those receipts, please? Ai, no singa vai. O lena a mai le lava tu lunga
e a tatou li siti e mafono mana e vatu lunga ia sei nga fai ale o fikar kanga kaya alur kanga kaya le karikong kala ile karikong alur kanga kangau kala ile ngau alur tanga tamanuia tala alur kanga kamangui ai paula le me awange ko fa sifor ngau ko ya lule ko ya ya la foto ya leva no polo tu sau no nga fai ya e winga le vai ngol PG ya tatou tau mafai le vanga le fiafi ai o le afo se tala mo tangata e fia mana o pe ai o e trailer risk ya matulanga o manui o vanga le Pakaya asiaka fo ia o le avano ia lo ni tangata ia pe ia na o mea fa pisinisi e o faino no ai itulau ia e pe o lena ta watu fo te mi wasola I mean tatou te tala o tatou manatu e invest I anga I le crypto not necessarily PG but I anga I le crypto I mean on PG le o te ia I le na kasi se wale le ia o te loinga e manui ai fo I le to te le o tangata ai a wal mele ia e fa longo le si fa mai o le scam ia lo tu mai si o scam o mala ia le e wai e le fa un ponga fa to no me yo trade asiata ma le atawa we gonna go scam the scammer if I scam my scam it I mean ole winga na la we are from talanga yeah we take risk ole termine le wa vamos fulu ole fitu sul montu puà fele tawole ole o crypto invest ai ole si lua toru tau sanga msala wa tele la se le ni mawai ya ai o tele ai mena ya pionana e silafia ya na mawase le ni te mi umala vai ona ole trade longo ole PG ya fa tai fo e wai ana le fo ina e fa manuanga ya ele mo fo I nei a noi e moina I nei sele ni ai I no tanga tai ai ta tonu e to tala to fai Samoa ma tunu lo to walala ai le ai ole crypto ya fa do PG at least crypto I mafai ona batuni platform e trade I tangata ma maua ia to se leni fo ia ina ia sosali tamo tao so fuanga il nei vai te ia fa tai mole abanoa a fai e fia mamla bati ia fa ia na ma wale abanoa e balau mai ai fo ia I la numero fo ma taltano ia fai te musu e fai ia we te pole name to anga e ala poltai au 9 to 5 every day ia ole olangana ai ole me nei olanga I tatou te su e manuia lava ia manatu ia abatula tar sanga I ol palo Samoa ai least what tauna fatu ai ni masini ATM fo le crypto io Samoa mo we fo I le ni wal mena online musul bank Well, it's a big competition pe au la tu le crypto I Samoa fe banks. E o mai tanga te di teo taka e to e teo ne la tu pe in fale tu pe ya. Ai fa tai le ne fia fi la fa so ma Samoa ya ala fo I tala pa o papal ne fia fi ya. La fo le ngana mos sasi ya fa manga lo mai le ona ai fa tai la mai ne fia fi male ta tu po kala me fa tai foi le ataua masiata mo le avanoa matongo fia ia e whamatantala tui fōi le anganga fōi a wā fōi le pisinisi fōi o le crypto ia po le PG o lo o va o fōi le laurangi e mai se tātou tangata ia o le talapu nei fia manuia le fia ma lo whaftai te le lava le sunga le fai pisinisi whaftai le whaamani no ino le vaenga lea, no no wingo tuan tu le mele nei le ataua. Ko ua whai kalia ka kala tonga.
to al fitali tangata latu a manguia latu e oki Kuya siata ole mea lofa le tuana mai lalangi tangata o whiwhilinga sa roto. Free agency, to o mai ai. A whiwhiri ane tangata peo ana e sa unoa. A wapa woti ai. A manui ai. Tai, ole tatou whato whāne e fiafi. Ia, e mafai loa tu mai ngoa lea alu ai ITs. Ma wale foi nga umakuang ia pasi o taininga ia ma wangi ngai ka fie ke kau mga wai mai apuro brava singa lima kala so mkwala ikikira upi ya la fa mai se la kala e mo wai ili kai la ko puro kuda io ia o ia oi la usi a fa pe ba tu sini lua lafo e tauna lua malanga mai nei America. Ia, vai lá, ele, ole hala recommendation po roku se ka ka fia join ni ngai America. La ko nga ko pe se reasonable amount for le wala ngo iska ka ngi. So le ya le ale nga wo ku lima fe a la se wa ngo America pe la nga ka encourage me le lima se la pe ka average. Ala sa we recommendation. Yeah. Ua i le mea ke mawhai i no kor se lau pe lima se lau wa o le sikangaka ia rea wa rue o le kong ian mo ke ki o longa whale i no ai mai e invest mai i le ole minimum ole la kupe mau lalo ai fanku ia ia makar kor se lau ia nga ia mai ana ia le i pe a rua le fia whai mai ngā mengi rua i ngua fo ia kaut whara ma rua secret name por ngai fai ko ingi if you were trace ele mo o la utar sanga o le mele no tau sign up ai pe di mafi te mana fa mole la fo mai fa mole pulot fa tai tato tai mi ne manga na fia ro fa tele atu fe lo i fo i ia is timing nei tau sanga ai fa mole le tu ne manga na fia fi soi fua ia wala ini ke ame puruk sau di makala la ngal di makala me ngau e fai ni la ngau ba ko me puruk fo di le mga o fai do e le mga fai do yo ve ga lima ko sor keywords la ave puruk mo lima ya 5 million lima se furukala esa o farei ko pidi lima ia kanga ia fai mai ele ia sa ia le na ia ole o vai tu fa tai o man fa tatanoanga si o ko ma dia mai o ko finga ngalo ma dia mai o tu finga ko kiki o so se koko mawalunga o se si ngei mea i ko fa fitai o le o manino tu finga ngalo o le melia i mea ngei o fai kupe mangai mea. Let me say this. E ai o ele te tara no mai ma e whapea mai ele anga mea nei. A ua fia se lau wafe ma kelengi o fale waru masingi nga ke omi ai. Lea tau. El casino. El casino. E ai tangata laifa mai se o scam nga mea o le amarea. A renga ngau nga polu afe el casino. Aso umor vai aso e ngau il masingi mar casino. Iyo. Ese fatua o wi akala lo ke fa ko le fa pea. A fai ka ke tryinga ngai mea. Le atau. O le ale minimum lava. Fai. O ka kango try ai. Ke roi. A fai ngare pauanga o le me ke tryinga ko se lau penga le lima se lau. Ai ngau. Ele paso va. Le o fai aku sawa ke le au mental health le wa ye karu casino karu masingi karu poka kupe es o ele si le ke alu le pinko afia fi uma ma wiki engi e kere o ele se scam la ngame lai tato tala noa ile me o le ngau la na le no fai atu be open mind a e loe o ele au ngamo oi then mind your own business. Yeah. O le best advice la varanga.
We don't care if it's a scam. We don't care if it's legit. Angawa. Are you sure you're gonna come? Mai ekokong. Avere PG, pole AG, pole IPC. Avere el pokalame le ala ukoru se lau le lau fatu. Ave ngai ma ave ya. E saula o ele ke lau scam ma scam ma me uma. E ke saula mai lau kupi. Te tatou Samoa. Mele ala ina tupu fua le vevesi o le mea. Ale ataua o le alalai. E loa ma e wha maongia e oe, it's a scammer. Praise the Lord. Hallelujah. Good on you. Whaawawa ia lea o lau savarivari ai ngā mea e ke savarivari ai ia. Aua lava nge e ke pakepa solo. Savarivari ai ia oe ngā kamai au wala. A whaia o le mea le ke mawai au kupe o lo pinko. E vai ia oe le pinko ngā. E oe. Ai a fai fo I o oe a ia ke songa. Vai a Donald Trump. Vai a haisi ka ngaka. O kou koe ka uala ka maloa lea bankrupt. Ainga bankrupt. Big time. Fia tangata ale wa koe raise mai a. Se ole soifuanga re ngei. Fa mai re kala re kusi eat, drink, and be merry. For what? Tomorrow we all die. Nah. Eat, drink, and be merry, for tomorrow we all die. Peke tai la masau crypto 50 milionga. Peke tai masau masea kau ke tai uma, kau ke patet uma fa mai kala lisi. Se ta fai tau to va ia kunga. Oisi wo ke ia wa palau vale fu isi kulo. A foi le na umaneia na tatou faʻasoa atu. Aua nge ilau fa ia fua lo loko. Onga o se vai ai ngā faʻasoa mai ao. O sia o reo fai kau ku isi komegi. Sole wai ua ngai palau vale ai lava. O mawai la sau kupe lau palau vale lang palau vale. Ala maur kupe purok. Kako ingu sila ole vesi walanga ne pen kako fengi. Yes. Amo ko Amerika rai afa pe li fa kainga. O walanga kau ele se a vesi pulo le campo. Like investing ara o course la kala. Walanga se que le invest ese campo. Arula le pinko o campo. El pinko o campo wa kilo peke malo peke pinko peke le pinko. E ngau ai kanga fa popo au pinko vai aso ngai ma fate tenga tulo. E kuse e kasi esa maonga se pinko. Wa lusi a ko le sifia se lau I le vai aso a ko pe afa pe ka I duas fulu pe pa kilo. It's a different kind of investment. Malanga alang ko ke ma fa langa usa fa ko shares company. Fa ko nga shares. So manga was sa fai para lang umal ma company nga kay mo kini fi fa yo kini lo fa nga me. Anga encourage lava o fa ka fa ko nga share. Kai kala, kai lu kala. Ya ngo kuare la ko fa ka dia ko mo fai. Pa me fa mai. Me sa me ri o fa ko fai. Yang fai e kire me nga nga mo. Nga o lo ngai. E le so e pa o la lo ya shares. Amela apa udah lo bloquea. Sa ulo o lima kala di share e kasi ni fakau. Mai ia fakau lo ko invest. O le ka pro kala langa la me nga pay off o fadi. 1984 pay off o fadi le share sa company. O ba kula mo wol ka o fadi me ko o fadi ka o kala umma. Ale tati fa tu ta ita. O le ka ke malanga ko kala ko e ke le aku ke lo oi. Fato a malanga nei mai lava wala ukala le mo o koula le Amerika la fai tu sa ora utala nei mo to ele mo o kou ia Samoa ma Australia New Zealand ma fia lava ale la fai tu utala le mo o to Amerika o fai si le vano what mai le lua fe lua toru lua fa lua lima lua ono ele ai mangisi o kou ngo fa longo kau kala leanga le PG ai nga kopu mai lor me le o sa ngei si me le wa o ka so le oi ka kau kala le e o foi ka ngo luanga trade
le wa kau fai sau o mai runga e oi e lo wingo la tatala ai sia la nga le fai ai kala nga i le kai mi mua nga ka la ku nga le bracing ya au tatou ai le fo ngai mea alu crash the system alu ma faʻasoa foi ma le uso ya Falai ya Mr Falai po faʻafono la ele ngole me foi nga fai oskadi le nga wai la kase la wafe le matua i via ya mamakao o faʻafono e toe alu i kupe kekele so he's got a point maka me lai ki awa ngawa wala nga alu uma ye chole lua limas fulu wafe fa se fulu wafe alu uma enga mai wo le so la ai sa lor me o fiu ko meli o di yang fa ya fiu ko meli ke mi kala i kupi ke fe nga mo kwa rusi la ko fa le mei ngai ka sange o ke a vai tu fa tu la utala fa pe o mari sa ngare free gifting a ko foi ngoso foi ngamea a vela o koru se la e ma ya le tu fa ya tu la utala nga mako ai o ke nei loa fa uma tu ile mata o pule ka me ese o te le loa wa lu le tina le ainga fa sofi le si au vai nga mo ke masangi alu lor ki nga le ainga ia failanga free gifting o ke le loa de so kala ngo ko le mele te le loa ya uia wa le stanga tamalu e no fi ni me fa be o te faʻasoa mo a ele o ke le so nga io e ke le ngi ko nga me fa pene o le loa la walu tina le ainga walu failanga free gifting i nga isi fo aki nga fo ya wo mai fo ya faʻasuka wa ka a vele tolu e peila e sa wale text fo nga le o le wo fia ra kupi wo fia wo o nei la wa tauna tala la na fe tolu se la u e pe a fe lima o auna ku se pinga nga e kinga na inga me le por me nga e ka fa se price fa ofo wa nga e antawa wa fi we fa ka di ka mi meli mari si mai ka ina a ke nga la mai ka ia nga fe wa i fa mar manga no meli o ka ilo ya princess Diana ma wa ka pi style fo i fo nga ko nga skyli ina ma wa lunga o se lengi ya wa ye ai wa fi urki nga ai e meli ma pe ole wa tau faina ya la to feta wa inga wa mata fo ilana nga fanga e kinga a inga le sika nga kalenga referring nga menga o la utenge le afema fera kupe tu sa bofaya enga wale mafaya e hanna na foi le na ma o ke ele se vive vai anka ki e qual address le o foi o le o taro ele o le i te iri dangi fa mai me anka ki e qual address le o va address oi i ka wai mai kai mai kur o fesi si ko le la ru ka vale o fa o era mai kai ka ki oi o mai ya fa makara mai o mai o fale le ngana wa text mai ia o ke alu elo il faro le ia il mai kai le aru mama ko ku ke ilo ke si la fia la de ka wai ngo wala nga ayo maka mama pe mai o ka fio le ko kingi mau mai le ke ka wa ko ngo wala nga o manka ko fa fa manga ro ai wala vangi ko vai ya o ko ngi me fa pe eu mo ya me nga wa su ai fali se yo se ko mai ku pe yanga Logo mi wala sa le system awa o poloka, o ka o poloka. Wa ai wa fa le nga ki kango transfer le account ku so wa fa nga ku so le I think the system le ta mo me tala le fa impoloto e join nai lo le au sa munta suya ko system mako wa isa vali ai wa lu mo pension i su enga ai o inga faila mo me foi inga meeting sa ai se faila meetings ma workshop o me ngai ma fa e fai fale inga te ya ka wa e fai fale inga
ke va ia makua poloka le si side o le tennis le manukau sau se kai se afia nga foi kai mia o ke ra ku piki mar ki ngana ai ko fe ko ifo mai si ona mako ngai mako kama I small business mangai ki nga ladies night out ma o faro ko le tennis so le nga o kanga ele se la iki se o fai se I sa va di mai ma va di na ku ma ku se pese pa favor que ya ma ki e memori o le fale fa mai ya me ke pise fa mai a fai foi le shout ya kara fa mama I mala ki ngol ai ngai si kaili le wa ngai o fe avia idea yo fai ma le uma enga o fiu su ya le trade le kupi o fai lo ia ma ke si le fia o le me wa lo ila kupi ma yo fia ko ren ko ai kamanga ren ko ai kusela nga korsela nga uale nga sikwera ko ai o faku nga makua o steaks nga T-bone faku ya ki rola a fai e fai de limangi au T-bone nga I ko menga ya o wala ke su nga me nga o ko sikwera mai no ya tatou vai so ai lo ai o le fe kau ma lau lifestyle au ke popole ai lo ai o fe taui ya o sa o ika ya toi foi mai le tulanga o le tamata ka ki lo le crypto ya ma le PG ya na wa tatia tu la vai toi ai tatou toi foi mai ya ile tulanga li atawa ole mele watula mai nei ya ile tangi matula ka fapena ole waru ka sanga mua le waru ka sanga mua fa matawa fe ka okole le yenga ia ole fo te vai tu mata o fale ali la to ele o tau vave ta o to mista to ngale o ka pu ye lo winga koso ya me se fale ali ki kilo ya fale ali pi foringo mai wanga wale fam singo sidi fo ngi e kope me ia ali o le fish fight ngale ale ke si fo de la kunyo Harrison e mon ka pu le ya fam ngi ya ko lupe o leo o ke pe umala vai le o se fa msingonga a kurkulinga fa salanga le lima koru le o ngai o akule ele turn up fa msingonga la mai kawa ka fa sa o fa kawa kule ya bengon ka ai fe si kire la fo le a sa me o kope ni ka mi le ko kikia o le ko ke fa ungare ke si il ke si la ko lupe sa fo la I vai monga mele le yengi o ke ofo la ba uia se kaka senior minister o se kaka si ngia na miska visa miska kupe longa fai o mi me fa ko singa I paroka ele ka kau se miska sanga fai e siska ka fo fai se miska a se kaka sa miska mai lor kula fongo malo ai me se mengi kula fongo fa paroka ai ngofo mo ko fai fa ma ngia ngai fai which are already le lunga social media markele o meia fa ngai le foi o foringa mai o mau ku ya mon mau a kai riseu o fa ngoi lai ko nga quality le ka kosi ka kai nga minska le foi ka mau ku mena ka karanga fia la kingu o ko nga quality o ka minska fa mo fa kula fongo ma fa mo il maro samo so le a mai kwa ula kele aka ngi kwa ulo lavo nge minska makaka sa umia ko fapengi le na tonu la okay se fai okay se fa sanga I moli mau ole e paule vai nga ole o te tau le make sense ele e sa er kala foi dele e ka ke fiwe ka fa make sense ele make sense le mafau o isi moli mau ia wa moli mau tu iloma ya o ngari foi le le fa mai fa la fiel fast wa o ko ko la bonga po la songa po la so vale le po la songa fu o le ko po inga la va el famsingo e o mai e bangi la ko
kuskusinga fo le fa bangi ngola ko kala fa wa ia kala la nga wa fa msim ole fa ngasi le limo fa mai ia nga fa bangi o ma wa mo ba we nga fa ele kauria nga me fa msingo fa ren kuskusinga wa kuskusinga nga ko fa pu e fo na la kuskusinga se ngi ko lo ia wa ku lo fa lo ia pe lu fu limba pe ko fu ia mo ba yo fa la ko lo ia langa le molia the content of court ia na wa isi ka so la ko lo ia ai pe malava nga le luas fulu ko fulu le la lo ia ko kasi o le tangata le sa faila na mori mau leison to do fu le wheelchair fa le tonu le vai o le tangata na le na faila na mori mau le la na fa pe mai na fa la fila o le fast party o le tangata na le sa o posting a tunga lo nata na pu e la vai se tasi na pu e la vai se tasi o tangata na lafo mai e tia uleta lea i o i le fare fa masino o lai sa vali e tulunga le feste pu maleala marka ka fara fia ia fa to lai sa vali o le winga la lauta ia o le winga o fa mtalanga o le makwale make sense o le fa peanga fa ala finga ia le fast ia a lea lai sa vali e tuma e sa vale tulunga le feste pu la na lai ko nga post lunga le tale na nga o mea ile ka nga kia ka nga fa ari ali la nga ile ma failanga o mai fa pe fa mai ni tala tau o le pe tali tonu wenis ai e ser mea lai fai kua ko ole mele o vai e tangata o la ena a le tala fu e tangata le sentinga menga le ata o leva na tala noa i lalo fa to a sa vali e tuai i lunga o le visiri la o ala kala ia nga fai i lalo ia ma le fai pule ale ala ia ono atu lo la ia le lunga e fai ngo fia fa msingo fa pe mai po ai ala nga lau ko mai fa msingo le avangoa alu le lo ia kus fa le mai lau kala nga il faso fa fia oi ia wa e ni pesi po ai o gola nga le la fa ni ia ka ko vai la pe maka nke senginga le fa ngele le tevete la fa ngelo ia e ka o pe o faso fa fia wa ka lo po le ngol ka ka fast Lena, tonu lava. I've just sent you some photos, Carl. If you can just put those on when you're ready. O taia, le lautu eva tua rungo le poro kalami. Le anga i te tau fo, lai fa ngā solo e mo o mia foi. O ngā wha, o ngā tūlanga foi le wha manino lai kamalo e sko inga sia. Yeah. Po o le ala le winga o le mea le na la feo i mai ai ma le faipule. A fale ata tolu. O le alfa ia. O le alfa ia ale ala ia. Ai o le ala faipule o fale aka kolu. A o le mata upu o fale alili. E tau feo lolo mai pe anga wha pe o lai feo i mai lalo o feo i mai. Ma tui roma. O le fesiri la lea leina avatu. Ina ma faufau. O ai o le fast party. Awa se fa kula kala. A fai e moi. O i tau te loa ai da tatou e awili ili mo le tangata tau tala sao ma le tangata tau tala fatu. Le ataua. O le kamaloa lea o malili. Okay, so that's the photo. Yeah, one of the photo. Le pu e mamau atu le photo la. Yeah, sila. The same man that's carrying the red bag. Yeah. Is the same man there. Ko so le o inga pu e kuai. Ai ona no tangon to tau zoom in le photo. Can we have that close up photo from the other one? Yeah, there you go. Vai. O sko ingo malili malanga ako mumu maleala le pule li mongi ai afila asa vali lunga. O le tala foi la le tangata le na fai mai le na mai le ata. O le vana va ai o la kilo ai kan karia. O le fisili la le la o sa ngai lunga fai mai. O le fast party va ai tatou. E sau mai fale alili e ka kaungo ngai loa le lei komiki. O e mo mai a le tau. O i le tau te whai atu ai le meo le mori mau e whawhau. Mo le mori mau e moi. Ma le mori mau e te lelo na masano mia. A e kalangoa ngei le meo le fast party. Kusa pese kala fo ile le kausko inga ia tahau whai ai. Awana ingalo. Ai anga whaapea e mongi le lei. Ka ngor ka maro lea. Ka upo ai le ngor komiki a koe rupi. Le ngor po le ngor.
Po ai, nga fa yaku ya o rua ke rua la lafi. Ai po fe ka lafi. Kau. Ale anga ele mafai nga avakuranga me ol fast pat. Le anga aka ko karangoa ile pa ki fast. Tau ti tala noa ile fa ala potonga. E yai le lau. E yai le komiki. Oka. Ora menga ka ora pa ki. Vai la tatou ia ile. O le ala fa nga solo nei, le fa masinonga, mo le to ade le o to walanga manatua. O le na fa tonu o to fa tulafono e ala fa tonu ngat fa masinonga. E samangia e au mai ku sai fo ile le au mai o to. O le foi la au molia o to, ile tulanga o le fa tau te. Ia po o le te. I fai unga ma le polo inga le fa masinonga. Uno ngia le fa masinonga. Dato vai la le la fa nga solo ni ai o le winga la ta fa matalanga. Ia le la alua ia ia le foi la o to fo i mai fo ia se vai mo vai mo nga tolu lua vai mo tolu ia le foi la to o le fa masinonga wale o mo tinoa. We can't wait for tomorrow. E mawai le avanoa le fionga ya tayo li seu. O le a whaata a lolo umanisi ta fesili e winga le tangi ma vaenga whapena. Tutuli mta i le tatou proklame le aso atai au. Le Tautai A'e ma le fionga ia tayo li seu. Ai o le whaatoanga atoa ia o le vaenga. O lea la aka ko waru ele me fu ile e talia po a fea tonu lava. E mausali ai se ngofoa. Mo ngi ku malo. Pe koe foi pa nga palo. Pe koe foi nga palo. E wika la na le ai le por me nga le nga. Ai le se va nga fa pe nga le nga va ai le ska ka ma le nga va ai ko official permio. Ya foi se nga ku malo. Ko mo ngolua. Le lima. O isa. Ni ku ngai. O fa wale me o le o sapi o vai le kai ka. Ia wala ngai lai te. O le lua le o sapu o vai kai ka. Kas te o him an apology. O le si lai le mo so ngaka. Ele mo la kores. Lenga o vai kai ka. Le sap le paki la le sap. Le sa ma kwa ke I fongele I paki le fast. Alo ka ko vai ngi. Ro kor. La ngo wa o nga mo wa le besa fa ngo pulo. La me ngo pulo wele. Ele o kimu como lo official para mia o puro ronco. So yele ado to la langa mai fo ide halusi na to ina ye o le. Ese mai ya o ke firo la ngale ke ba ko le lenga le fast, pero le lenga pakko fo le fast no paso solo le. Poco pari. Wa fo ye la lau te loa. O le tele o le lato wanga sala kusa o le lato anga sala tele lava. Le mele sala to fa ye sunga la au le male toa. Kusa le. So ia te a fai foi o la yengi avangoa o e fako ese. Ai ile koe ese suinga foi dele a meo ia bala ngai de o yengi fai nga paro kala ikia ala koe kumaro itu malo isinana. Ya po la ko nga fako ese. Wala nga ke fa pe me ya madia ro fionga palmia. Si o fia me nga renga makuo o le la ku ngi le nga mele. O le si mea no whaalongo mali ia, o whaalongo longo I kala o mea ai au mai ai kokongu au wadi ia. O le whai mai. O le mea na mana na o ile si au wadi. Ia whioti. Ai wa mo leo la tau pusa oti. O whatu, ea, mali ia, leo ko whai mai. Ia manku whai asiakai. Pe paya inga pe le paya inga pe mingiska a ko pe fasi mingiska e ke pa I lo el kofi mingiska a paua ai a e oki ma diu ia e amo e leo ro sole mongia to mai fa ko ia e mga ku le e amo o le mea na le fa mai po le ala le mea po fe wala ngai fa mai
pe fia se furu kausanga e ke kongor pale menge ai nga o lo fai pule ke le iau se kofi mingiska ele amo inga ro pusa ele o e koskos fa mai ngale akua leo fo ngale bakule la ku le fa ando o ngore fu ar malo e o tu ai fa mai ai a fa pe nga e mingiska pe a ko ana udi makausanga pe ngare koru o masinga mingiska ai a ho o mai le vala au pe kioki ai va fe pasu mingiska ele amo le lang puro li e angafi ele amo la nga lai mga kuwa lang o le nga hau nga o ai i fasi mingiska oi sao mana tua le kai miale wa no confidence le mea kai milen ko o inga le nga mingiska uma so ya taua o la ukama foi la o nga ia e amo ko se le mele mo kupui o le mea kongwa nga la inga fia o oi ai masari se pode ia lenga mingiska fa fo se en ko pe mai kai mo fa ke nga foi la ka momo ke iwa oi sa kupu se fa le kongu ya momo e kauria la nga o masinga angi wa ela nga foi nga mingiska la foi o ya foi nga fo mingiska o ya mo e amo ai fa velo kamare puro nga fa makakasi mai esa esa ole mela na le sole ngo o fa pe o waru lo su elo markala anga o meia sole su nga ku esa ori esa o usa afa pe nga mingiska wera e full on mingiska pe fasi mingiska po ole lava a ole ale langi ma o maliu ya oi e amoro pusa leo vai le mea ngi le nga manga nga oi disi e wori o fio ya wole ke do ki ai pa me ya ole me fina nga le pe ko la ka mo u kai mingi ele worry mo u ya me ro yai ele worry keli ko la fola chef va que le chapipi ai ma ko o ya la yo stui ya mau kingo ya pe afa pe nga malorosi ngai le ore ya mo au le wari ira ya ke ro ra oi Adam kamore ele amo o los fu causa ngo po fi causa ele o le fa no nga na ya va nga le ile ala va nga ya po le halo fa mai nga kama matu ya ole ale langi ya oi le nga o le fu a ngau na o le fua e ngau mo oe o se amo e no amo kwa sala mo asku ya ngaro fa miskaran kama sa sai mo ko sku yo singo foi nga fa miskar me ngale nga ko apakar ko ingar kai mingi ore lo foi nga lai hi e pa waro le mea lai kau apakar ko inga si kau ko e maua se mea inga ia amo e kama e pe afa pe ole ale langi ya me vela le fia ia lo uso le tinu anga kasi vela le kanga ka le me ia fa go ke o kamara ia wa mantua a fa pela ya lua o me ia nei o me o discretion sa malo o fainga fa vai me ia ele ni fainga ele o ele ki kula fongo e ma fai foi la a kangola la audia mal de to sui fa pe foi le se vanga o e maliu a o lai ke mingiska malai ke a miolele ia pekele mingiska la mo le o leo ai a fa pe sa mingiska ai sa ye o wila ho ngai ke a miolele e mo o fa au ma Ora fa ka dia ko ya mo leo ma vea me ko la ko soro au manga sa le ufi ia ko tato va ai le mea en o isi sole e se le mea o ko si la o ko ku malo le mea nga nga we si o wori o le mea le nga nga we e nga le amo ai le nga i le du manga i mangu ia ri o da ku ia ta sira na mea no se no mo we tala nga de va i o fa sole ai
Oi, yang affair. Ifia. Ma yanga po whatever. Ya. Le paki ai la uri yang. Nenga. Nenga de fiamo. La uri yang kape apek. Le uri ya. Nenga kama kai faka i korma singa. Mingiska. Okay. Le se fonu lima vo le. Kasi nga vaeng Oh my god. Ele ai se me ngore suri ka. I fa pere ore sa fa me fa pesori. Ele ai se me ngole au bori. Ya fa mari a kulanga ore le leinga ka pokala me su e solo me me mo ko. Ya. Ai fa pe uma engai le ai ke sori. O era le si de ke kele le ke makwa e ke kele ma umi ma o ka lo fa ele a mo o ele ya tatou saule si u yo tatou al via ya la ka mo tok pizza e se kilar ko inga ili po pole mau fe ai ke kampe po ferme yai ya langa kasira ka ruanga fo kasira ka fo ngale wa bonga iloa ia wa wa salamu ko se e ka fo yo fa sing ma ka fo e nga faia man mo kingo o ma ula ska ka fa sing wa e ka o man mo kingo mo kingo e ile kingo ya o olo fo walo o ma dole ka fo e nga fa sing le ve ka kama le le ve ka kama le mo ya ka kama le mi wa ya ka kama le mi ska el bloque o fe ka ko inga la fe bloque le ka sa la ka sa ro ko bloque laga aya kiro e pa wa me o fia kiro e mai ka uma ngau ese le lo fa kala e ke pa wa nga ore ka ke ma wa ro fia ia lo o ke ro fo ye so ngona nga aya e de ave se ale lo fa mo oi do you know why ya la nga aya ele ska nga ka e alu ye ngonga winga e kau fa kau makakau o ke longa kasi le ka ngaka ngai loa langa aia po le a le si pa inga la so mai e le to e fo i mai pa wa me mo lang ka ba ma wa le amo ia mai sa onga le ko inga ngaka ngasi la fia langa aia there is no tomorrow for me awa o la usau ko kongu o se matua sau manino i lungo le ngor fast ai ua uma ela uli makausanga ua vai kanga ya e ya ile sile la fakapenga la ngai fai makau ngase ngasir ko inga mangua ka oko fo ifa ko diro ngama ngai lo ala sko inga o lo mai ma popuanga ole ale ko ye masesi ya male me fale ole fong fa vai o i lo fong fa ko fo usa o mea ya wa se ma wa ya la ngono tangata ngasi la fia la nga ya o ya ya just enjoy and be merry for tomorrow. Ini ngalo ke uma karo ngamala ia ai la Afrika po kala ma ya se Afrika po kala ali se foi la ko fai unga ai ora kura ka wori la ngai e ke ar mu ko e afi wori afi mi wa ia o ya la uri mari ko pe ko are mo kara le ke si nga kala se kare ke vai ke kar ko e kayao Usala le mea nga koe o ai ele musu nga la wari ia wa ai e alu ai o ya la audi mai fa maongi e ke de koe saudis pa inga langa la lau mangaku pa laudi ole a mai ko kongu ya yo rupo ke sa we nga lue sa wa uma oe ai me ira i ma wo so kofi mingiska ia o nga mo ro fo ile oe de mo nga ro ki ko ia Kaya fai un golpe orar con.
au la u si kadi eu fie me ama la u la vai o le la fa ma pokala ma o fe ke o so ye se o la u se o ke pole so le ha nga pa mal be ai se ngone disi e mingi ska mi di ongar ka maro iu ko le karier ke mo ya o ya langa ya o la ko ingo malas ko foi le kala na ko inga si asi awe ke popole o ele uso si o mengo ka longa por kiki awe ke popole o a we good fast ai vai lo fa ku ala si you're the man ya ka po yak ile ba ka vai kusa mo ai ku runga ka ma no sulli ma ho ngale o va dia. Oh my god boy. So leo kangakari ora makua. Ulo. Ya, malava yana tatou. Ya, notices mo. Ya, te fa mana tatou faʻausi. Tatou faʻausi I le aso toʻana I nei o le ato e faʻasa o le whainga o le tatou faʻausi. Wo mapaanga a le tatou porokalame o le Tautai A'e. Lango le tatou fundraising lea faʻamole o le a faʻatele. Tatou. E lima se lau fa ausi ngafai la swingali. Le ikai ngalava. Le ala ole a fai fa ato le afi. Maro. Ia, so mai matala au mai o le ufai nai Weymouth Road, Mountford Park. Weymouth Road I Manurewa fa afsanga I tonu male pamukesi le pipi. Ia matali tai ole sto nai. Ia, fa tau so fa ausi a e watu foi. Ia, ma e fa ilo atu lo ngau a ango le so foi le na isa wel tatu fundraising mo mua. Ia, o laute ia ina. Have mercy on you. Tōlanga foi. Ia, lango le tatou faʻausi. Ia, fundraising I le aso toʻana I nei. Ia, le isi tatou faasisilanga toe faamanatu atu, tatou sisi ngafua o le aso ngafua mua o iuni. A le ini me faia afio mai. O le matua makaukia le kako fuli makeki ko kongo ka paka. Maua tatou falainga ese. Faafiafianga I le nafo I aso mai le afa o le fitu le tae au sisi e le fua. Anga ia tu tar fulua I le auli I faafiafianga I nai le mota Samoa tatou feilo ia I le aso mua o iuni. Ia, isi tatou faasisilanga. Ia, o le faasisilanga lea mai le tatou ainga fa Sydney. Ia, o le faafetai foi. O le atotoia. Ia, tautoia I paanga ti o le tautianga nei le si ua moa. Faasaleleanga ua maea ona paniniu ia mafa'alaua teu pa ia fa'atauto'oto Samoa I le gafataulima si tautalanga tulona lava fa'atuloua tu fo'i le pa ia maualuga feoi o le tala lelei fatafeitaulaga I fia o Samoa ma le lalolagi atoa tulona lava fa'afetai le atua I lana pule fa'asoifua I lo o tou soifua ia so matou ola ai fa'apito'augafa so matou agaga e tumu I le fa'afetai Samoa I le fa'amoemoe o le mafutaga a le Sydney Fast aiga Campbelltown I le vaiaso lana tenei momoli ma fa'ailoa le fa'afetai members uma o le mafutaga sa auai fa'apea nisi e le auai ae na fa'ao o mai lo latou alofa fa'afetai I tumalo uma. O le saunoanga a le lua tupu o Israelu ua e whaia mea sili ma e manu malo I lava. Le fionga ro tātou wadi ia whaia ia te oe e whaapei ona e whaia. Wha malo, ta alo wha tausala, wha manuia le tua I lou a ao masui ma lou ma au mirusia. E le au aoa le langi, toe whaatumu atu e le tua loa ngalelei whaafualoa e le li I lou soifua ma ia whaamanuina pea le suafa o le li. Ai o le whaasisilanga tātou whailoa I le tātou fono maasani I le afiafi o le asosa lua sumar whao me. Tā o le wha I le afiafi I le no foanga maasani Tasi o lima, Lindsay Street, Campbelltown, New South Wales. Po le tātou pe fia holo masani ai. Sei niel dei whaafetai whaapitoa e me se fo le whaalinga o le fionga le teitei fono niko suruape. Ia whaapea le whailau tusi le tua fine ia I meleta. Ia I le nei fwoi vaenga o le fiafi meleta aluni. Ia ma le laulau whaafetai. Ainga fast Christchurch. Ia
o le au ngani le tatou lau mai ai le tatou fa mo na tenei fa mo le a fa le tatou fono I le aso salo so mo fa o me I le tulafono le afia fino foga masani Multicultural Recreation Centre fa lima Hackley Avenue Christchurch fa mo le e mana o mia o masui le sitala o le ainga fast Christchurch ia awai uma I le tatou fa mo le nei fa fitai tai fono male committee. Ia, o le mafutanga le tatou fast ainga I au kilani nei, to e faa manatua tu le tatou fonotanga I le aso sa nei I le Oats Club I o Tahuhu. Ta ole faa I le afiafi o le taimi masani. O le nei fonotanga, o le awhai ai se tala a le tatou ainga ma le au malanga a o le itu uwa atu mo Samoa. Faa manatua tu fo I le au malanga, e la e mai le tatou toninga I le aso sa, mi tiafu mumu, I uli ma le ula pua, whaia ma le wha aloaro tele o le lau. Ia, siva le tatou ainga fast, Vitolia. E whaia I Mountain Community Hall, lua suma le tolu, o melo no ingola stone nei. O wha moe umanei, e tasi ale unga le ataua, e mo le tatou wha moe wai umusa ai, le tatou ofisa tu tonu I Samoa o le ainga fast. Ia, o to umai lango le fast me le pone Vitolia ma tatou umai fia ma lango le whinga malo. Ia, o pongi le wha moe o le tatou Mountain, Fast Victoria ainga siva I Mountain Community Hall. Address le na ua tu ina tuilunga wha fia le tatou wha ili lau iloa le tau le band. Ia, I lea fo I afi. Toi wha mana tuatu ia le tatou fonotanga lea a le tatou mafutanga a le siumu I sini au se talia. I think yes, mafutanga siumu sini au se talia. O lea ua whaatala ula mai. Toi wha asirisila atu ma le wha alo le tatou lau a fono le umai on tau whirifilia le fonotanga mua. O le ato e usuia le tatou fono I le aso toona I nei lua so mare tolu o me no awhiro so maro no whanga masani. Ono Kavanagh Street, Gregory Hills, I sini New South Wales. Tau le lima I le afiafi. Ia, suatu matalatua au ia I le wha moe. Sainia I le whailau tusi mano semi. Ia, o le mafutanga si umu I sini Australia. Yeah, male, I think this is our last one. O le tatou toi wha manatu, yeah, o le whaatala ula lea mafutanga sa fotu Christchurch. Yeah, o le whaatala ula lea ta ma whanau ma lava, yeah, wo ma au mea mai a lolofa ma whaiko so kanga le mafukanga sa fotu, ele ngata foi lea. Ia o tau le whaatuatuanga katoliko. Pete sa fotu, ai petele sa fotu foi, ai e yailo loto, ono le whaatala ula mai lea. Ia o se talo sanga mai. Ia a le tatou taupo sa mai Samoa ma le haonga fo ile le Sacred Heart tatou I sa fotu. E fesoso ani atu le utango to e watu ia ufa upunga ono le te leo le tatou fasisilang. Ai le utango to e whaingo fie talanga. Ai ai la lo nganga ma so se si fo e te tau le whaatuatuanga katoliko fo. Ai e yailo loto alofa te fia fesoso ani I le whaatala ula mai anai tamaita I taupo sa le tu inga sa I sa fotu ma le tatou wa o ngā le Sacred Heart. A wani vaenga I toi fia whaale leia o le latou au nanga. Ia o le alala awhaia le tatou wa sa ili ngā se leni lea po le tatou tausala. I le no fuanga lea o le lua St. John's Road, Woolston. Ia, I le aso ma le taimi luas furu ma le tolu lono ingo le aso tona I nei tā o le ono I le afiafi. Ia, sainia, le ulua ia li o tumua, ia e mai se foi o mataula o kose no mero tu na tulunga. Ia, that's us. Ai toi lua lo ma minute o na tā lea o le itu la e fitu I le nei vanga o le afiafi. Ia le ataua te wise me o misi? Mo ia po fai miki le. Ia, ua mai ali tatou programe. Tai au awane e misi ali tatou whaatalanoanga ma le whionga ia tai o li seu. I nei le tatou studio. Le aso a tai au. I le taimi masani. A siata le ia taua ma whaatou whaatu
soifua me manuia. Whasananaunga mo le tau au fia whaatasi, rione. O suli ma whioi i le mote i whanio o le whengainga a tufu i ngā taibai sa vai. Tulona ia o e sa moa lea mamala, ma le vaa e le romno mia upa ia, pai lava le tai ula ula tui manua, sa ia pa ia whili mpultu na tau wilo ai malo. Tulona ia lau pa ia whaatala lei, whaaleanga nuu, Wana whiliwhilinga mamana lea tō soifua. O ia lava o te funga man matai sau. O le ana tō whinga uma i lo o tō pa ia whaal malo. Tulona lava. Ma tō telton foi o e sa moa o le atunu tofi. Le o se atunu utariola. O se ola o sa osa, o se muriola. O la tātou le nā whasinamanga. Wawa amuli on tatu sa api ai. Wa o tau whai mapu e le matila ma le ofiloa. I o pa ia whaata o to Samoa. Tu launa lava. Ai wala ngase vai vainga. Ma ua mātou le longo puia li ai o to uma. O ni tino, iwi, toto ma ano. Ai o ni suli ma whioi. E pei o whaavai popo le tatu ainga. I lea whata. Pale vata ngata. Tulou lava Samoa. Ai ua mātou wha ngā awala wha te kamurosi o na pōlei. Tātou te whisota i ai. Taluairo tātou bala i no whuanga. I tu e wha o le nei ke rope. O le nei wha asisi langa i wha pēa. O mātou manatu o le a ofisa Kaiulu. I mātou i au kilani New Zealand nei. A wā ua mā popo ma tō tele. Nei loli nei, e tātou tau whai langona lo tātou whaeaina. Ona o le ala fua ua maea, on ta pena o tātou tua a. I whai lea ma bi ingo le tua soifua i whaapau. Mātou talo atu i suli ma whioi uma. A oni o mātou ngawhaka i tua. Paolo mātou te malu ai. Ni ia tātou aloa a whaatasi, mō le nei whaamaimoi. Ai ua e se whaatou whaala inga i ta māma tutua o lo tui mai ni muni panga i se tātou a inga i Samoa whaapea. Ina ia whaatou mau ina pea le mamalu, ngā saina o tātou tua a, i le whengainga na lata wosi. Ina ia whai ma taulanga e manongi le lei hufongo le tū soifua. E whengainga lea o le awhiu anga i tufu ngā taibai. Le mamalu lava lea wā le awhiu i le la unu. Le alii no fuao o le pāpā. A whio salvalasi. Le pa ia a wā le tū ala mawai le whitalenga tia tia. Whapea tongia im whaalaa masali mo i amas. O le manatu au tū o le nei whaasala. O whele i tū o le kelope o lo e papa au ai. O whaatūlanga le mātou lau e ala i se whautuanga mai i o tātou tamā o lo i Samoa. E whia whaia se tātou reunion i le aso tolu o Januari. Lua afe, lua suma fitu. I le tātou whaasinamanga i le mote i whaniliu tufu i ngā taibai. A wā lava le whaamago ponga, tūpulanga lalo waoa o lo tātou ainga. Nā ole nei, tātou whaanono manu mana lafo i le atua i a tātou tausanga. I mauti noa e tali mai i le tātou whaamaimoi. Mo nisi whaamtalanga, whaafso tai i le taitaifono. Le sunga ia paila manase le la ulu i telefoni. O lo fitu, tolu, li matasi. Soifua ma ia manuia, si o tātou a inga i whandiu, whaafitai Samoa.
What's the matter with you? I didn't know what I was doing, but I got it. Okay, well, Godfather and Asiata and Martin will come. They play golf all the time. They act all professional about golf, and I tried. But first, let's hope that they get it on their turn. Up next, we have our boss, Fuimono Martin and I. No! Damn it! It made me feel less validated. Mr. Takeobu. Daisy! What's the matter with you? See, Daisy? All your fault now. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins.